ассалому алайкум нанагони азиз. нашри муфассали барнома ахборро манзури шумо мегардонем. 16 декабр дар толори парлумони Тоҷикистон ҷаласаи якуми якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид ки дар он Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми худ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуданд. дар паём ба Маҷлиси олӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, маориф ва илму фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат ва шуғули аҳолӣ, ҷавонону варзиш ва сайёҳӣ, андозу гумрук, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, рушди муносиботи дӯстию ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ вазифаҳои мушаххас муайян намуданд. имрӯз ирояи паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки фарогири самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии кишвар мебошад мустақиман тавассути тамоми шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ пахш гардид ки онро сокинони касбу кори гуногун тамошо карда нишондиҳандаҳо ва дастуру супоришҳои пешниҳод намудаи Президенти кишварро ҳамчун самти фаъолияти хеш муҳим арзёбӣ намуданд. ҳайати кормандони агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ низ паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро дастаҷамъона тамошо намуданд. Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ҷиҳати пурра ҷорӣ намудан ва оммавӣ гардонидани сомонаи ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ тадбирҳои тағйирнопазир андешад. имрӯз моро зарур аст ки раванди идоракунии давлатиро бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ ба роҳ монда таъсири омилҳои инсониро дар тамоми соҳаҳо ва ҳама гуна муносибатҳои молиявӣ коҳиш диҳем. кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади огоҳӣ пайдо кардан дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурӣ, соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ки тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва радиои давлатии Тоҷикистон мустақиман пахш гардид дастаҷамъона тамошо карданд. таъминоти нафақаи шаҳрвандон яке аз самтҳои афзалиятнок дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз ин лиҳоз пайваста аз ҷониби ҳукумат барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии нафақагирон тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. сатҳи ҳифзи амнияти узуқаворӣ аз 60% соли 2015 ба 85% дар соли 2025 зиёд гардидааст. ин нуқта имрӯз дар паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ироа гардид ки ҳайати кормандони кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастаҷамъона тамошо намуданд. тибқи маълумоти созмони озуқа ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид то соли 2030 зиёда аз 500 миллион нафар дар саросари ҷаҳон аз гуруснагӣ азият хоҳанд кашид. дар соли 2024 шумораи одамони дар сатҳи гуруснагии доимӣ қарор дошта то 670 миллион нафар афзоиш ёфт. бо назардошти чунин шароити ногувор кишоварзони мамлакат боз ҳам бештар заҳмат кашида бо истифодаи самаранок аз ҳамаи имкониятҳо аз ҷумла обу замин ҳосили фаровон мерӯёнанд ва амнияти озуқавории кишварро беҳтар таъмин менамоянд. кормандони корхонаи воҳиди давлатии обу кӯрези Душанбе низ бо мақсади огоҳӣ пайдо кардан дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии ҷумҳурӣ, соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ки тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва радиои давлатии Тоҷикистон мустақиман пахш гардид дастаҷамъона тамошо намуданд. сол то сол дастрасии аҳолии сайёра ба оби аз лиҳози экологӣ тоза мушкил гардида дар чанде аз кишварҳои олам норасоии оби тозаи нӯшокӣ боиси фавти шумораи зиёди одамон гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо манбаи захираҳои обии худ ҷиҳати таъмини сокинон бо оби тозаи нӯшокӣ тадбирҳои мушаххас меандешад то шаҳрвандон бо оби аз лиҳози экологӣ тоза таъмин бошанд. соли 2025 бо пешниҳоди Тоҷикистон ва бо қадномаи Созмони Милали Муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо ва солҳои 2025-2034 даҳсолаи илмҳои криосфера эълон гардид. кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ки тавассути шабакаҳои телевизион ва радиои давлатии Тоҷикистон мустақиман пахш гардид дастаҷамъона тамошо карданд. мавзӯи ҳифзи прияхҳо
омӯзиши илмии криосфера ва амалисозии ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаҳои обу иқлим аҳамияти стратегӣ ва ҷаҳонӣ дорад. кормандони муассисаи давлатии китобхонаи марказонидашудаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ дастаҷамона паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамошо намуданд. Зимни паёми навбатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ба хотири баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва завқи бадеии аҳолии мамлакат, хусусан ҷавонон наврасон аз ҷониби муассисаҳои соҳаи фарҳанг дар 10 соли сипаригарида 900 номгӯи адабиёти бадеиву бачагона нашр ва ба китобхонаҳо дастрас карда шуд. Дар ин давра бо дастури роҳбари давлат 3 миллиону 200 ҳазор нусхаи китоби тоҷикони Аълома Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ чоп ва ба аҳолии мамлакат ройгон тӯҳфа карда шуд. тамошои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дар суди Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саридораи ҳифзи сирри давлатӣ сурат гирифт. Зимни ироаи паём президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр карданд, ки нақши қонунгузорӣ дар амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии кишвар ва таъмин намудани рушди устувору босуръати он, амнияти ҷомеа ва давлат, таҳкими суботи оромӣ ва ваҳдати миллӣ басо муҳим ба шумор меравад. Аз ин рӯ таҳлили ҳамаҷонибаву пайвастаи қонунгузорӣ ва таҳияи пешниҳодҳо ҷиҳати такмили он барои иҷрои ҳадафҳои стратегӣ ва барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар зарур мебошад. тамошои дастаҷамъонаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дар Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ низ сурат гирифт. ҳоло дар мамлакат ҳиссаи бахши хусусӣ дар истеҳсоли молҳо 80% ва шуғли аҳолӣ 70%-ро ташкил медиҳад ва он ҳамчун қувваи пешбарандаи рушди кишвар эътироф гардидааст. ҳукумати мамлакатро бояд ҷиҳати осон намудани дастрасии бахши хусусӣ ба захираҳо, хизматрасониҳои давлатӣ, иттилоот, воситаҳои арзони молиявӣ, технологияҳо ва донишҳо барои баланд бардоштани рақобатнокӣ, таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва таҳкими мавқеъ дар бозорҳои ватаниву хориҷӣ тадбирҳои муассир андешанд. кормандони агентии омор паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ки ироа гардид дастаҷамъона тамошо намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаашон ки фарогири соҳаҳои мухталифи кишвар мебошад аз ҷумла қайд намуданд таи 10 соли охир, яъне дар давраи татбиқи ду барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар ки марҳилаҳои фосилавии иҷрои стратегияи миллии рушд то соли 2030-ро дар бар мегирад, ба хотири расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ бисёр иқдомоти муҳиму самарабахш амалӣ карда шуданд. ҳайати олимони пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро тамошо намуданд. тавре дар паём таъкид гардид барои соҳаи маориф дар соли 2026 аз ҳисоби буҷети давлатӣ қариб 14 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки нисбат ба соли 2025 24% ва нисбат ба 10 соли қабл, яъне соли 2015 5.5 баробар зиёд мебошад. бо мақсади таъмин намудани самаранокии истифодаи маблағҳои давлатӣ, инчунин мутобиқсозии он ба стандартҳои байналмилалӣ, бозбинии низоми маблағгузории муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ, яъне гузариш ба низоми сарикасӣ ё фармоишии давлатӣ тақозои замон мебошад. дар дастгоҳи марказии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, донишкадаи олии сарҳадӣ, муассисаи таълимии давлатии гимназияи ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, ворисони Куруши Кабир, қисми ҳарбии 0119 қушунҳои сарҳадӣ ва қисми ҳарбии 0121 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври дастаҷамъӣ чун дигар кормандони вазорату муассисаҳои давлатӣ паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
توجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را شنیده از آن تأثیرات عمیق برداشتند. در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردید که رویداد تاریخی که در سال 2025 به وقوع پیوست، این در سمت حل پوره مسئله‌های سرحدی طی بیش از 100 سال اخیر حل نشده بین دو دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان با امضای شرطنامه درباره معین کردن خط سرحدی دولتی میباشد. همچنین شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدی دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی از جانب سران دولت‌ها به امضا رسید که برای رشد منطقه و ادامه همکاری‌های سودمند زمینه مستحکم حقوقی را فراهم می‌سازند. هیئت آموزگاران و کورسانتان دانشکده عالی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را به طور دستجمعانه تماشا نمودند. واقعا هم دوام سالهای استقلال دولتی انشاءات به طلبات زمان موافق برای حفظ سرحد دولتی بنیاد کرده شد. در تربیت کادرهای جوان نیز دستاوردها نظررس بوده. در این مدت جوانان دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را ختم کرده در قشون‌های سرحدی ادای وظیفه نمایند. هیئت آموزگاران و تعلیم گیرندگان گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را که درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مستقیما پخش گردید تماشا نمودند. بنیاد گیمنازیای حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در سال 2019 نشانه توجه و غمخوری‌های همیشگی در سمت آماده نمودن متخصصان میباشد. واقعی است که مرزبانان در صف اولند. با در نظر داشت همین رسالت شرایط زیست و خدمت مرزبانان سال به سال به می‌گردد و در چند سال اخیر مبلغ‌های مصرف گردیده برای قشون‌های سرحدی مملکت می‌افزاید. از سال 2005 حفظ سرحد پورا بر دوش مرزبانان کشور واگذار شد. با مقصد حفظ با اعتماد سرحد دولتی و تامین شرایط مساعد خدمت بهر تقویت دادن سطح آماده‌باشی جنگی جزو تام‌های قشون‌های سرحدی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان انشاءات سرحدی به نقشه گرفته شده مورد استفاده قرار گرفتند. پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را برای دوره‌های آینده معین نموده در این زمینه اید و پیشبرد منفعتبار سیاست خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعه، حفظ حقوق ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی وظیفه‌های مشخص به میان گذاشته شدند. وضع موضوع جهان از سرحدبانان دانش بلند سیاسی، زباندانی و آموزش تکنولوژی نوتنی را تقاضا دارد. در مدت نه چندان طولانی قشون‌های سرحدی اتحاد و یکدلی را تجربه کردند. برای تربیت مرزبانان در روحیه صداقت تدبیرهای زیاد اندیشیده می‌شوند. در عین زمان در نظام سیاست دولتداری پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سند رسمی و مهمی برنامه‌ای بوده. آیین روشن رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تاجیکستان برنامه مکمل کاری تمام نهادها و قدنمای حرکت استوار جامعه ما به سوی آینده درخشان میباشد. هیئت آموزگاران و دانشجویان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را دستجمعانه طریق تلویزیون مستقیما تماشا نمودند. پیام نوبتی که همه ساحه‌های خوجگی خلق را فرا گرفت در دل و ذهن هر شنونده تاثیرات عمیق گذاشت. استادان و دانشجویان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان از پیام روح و روان تازه گرفته در پرتو آن بهر عملی نمودن نقشه و وظیفه‌های در پیش ایستاده‌شان برای سال آینده سعی و کوشش می‌نمایند. پیشرفت با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانات‌های ذهنی صنعی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده به منبع ایلاوگی رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شوند. در این روند خدمات علاقه وظیفه‌دار کرده می‌شود که جهت عملی سازی اقدامات سازنده در دایره سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اینچنین در اساس هدف و وظیفه‌های استراتژیک کشور لایحه استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. اگر ما خواهیم که دولت پیشرفته وطنی آباد و زندگی آسوده داشته باشیم باید کوشش کنیم که فرزندانمان صاحب سواد و دانش و کسب و هنر شوند.
дар муассисаи давлатии маркази таълимии занон сарвар кормандон ва таълимгирандагон паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо шукргузорӣ аз дастовардҳои беназири даврони истиқлоли давлатӣ, фазои орому осудаи мамлакат ва зиндагии босаодати мардум дастаҷамона тамошо карданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ аз ҷумла таъкид намуданд ки мо нақши бонувону занон ва духтарони бонангу номуси ватанро дар ҳама соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа ҳамеша қадрдонӣ мекунем ва аз саъю талоши онҳо ба хотири бунёди ояндаи осудаву ободи кишварамон ифтихор дорем. ҳукумати мамлакат дар сиёсати иҷтимоии худ масъалаҳои марбут ба занонро дар меҳвари фаъолияти рӯзмарра қарор дода барои рушди ин самти муҳим мунтазам тадбирҳои судманд меандешад. паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро кормандони суди олии ҷумҳурии тоҷикистон низ бо эҳсоси баланди масъулият дар якҷоягӣ тамошо намуданд. зимни ироаи паём сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор намуданд ки 12 декабри соли ҷорӣ бо иқдоми тоҷикистон қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар хусуси эълон кардани соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ қабул гардид ва ин барои мо боиси ифтихор аст. нақши қонунгузорӣ дар амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии кишвар ва таъмин намудани рушди устувору босуръати он, амнияти ҷомеа ва давлат, таҳкими суботу оромӣ ва ваҳдати миллӣ басо муҳим ба шумор меравад. кормандони суди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе дар қатори дигар сохторҳои давлатӣ паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ки мустақиман пахш гардид дастаҷамъона тамошо намуданд. таъмин будани амнияти ҷомеа, суботи сиёсӣ, сулҳу ваҳдат ва волоияти қонун кафолати рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар мебошад. аз ин рӯ мақомоти судӣ дар ин самт нақши муҳиму муассир дорад. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём таъкид намуданд ки маҳз сулҳу субот, амнияту осоиш ва волоияти қонун имкон дод ки мо рушди босуръати иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву сиёсии кишварро таъмин карда сатҳи некуаҳволии халқро баланд бардорем. 16 декабри соли 2025 паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар ки мустақиман пахш гардид, аҳли кормандони прокуратураи шаҳри душанбе низ бо эҳсоси баланди масъулият тамошо намуданд. зимни ироаи паёми солона президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки вазъи мураккаб дар манотиқи гуногуни дунё, шиддат гирифтани рақобатҳои геосиёсӣ ва геоиқтисодӣ ба хотири аз нав тақсим кардани ҷаҳон, мавҷи нави ҷанги сард, яроқнокшавии бошитоб, заиф гардидани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва дигар равандҳои пуртазод дар арсаи байналмилалӣ ҳамон номояи нигаронӣ боқӣ мемонад. бинобар ин сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд вазифаи худро дар самти ҳимояи суботу оромии ҷомеа, амнияту осоиши давлат ва мардуми тоҷикистон бо садоқат ба давлат ва халқи кишвар таъмин намоянд. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро кормандони кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавассути пахши мустақим дар якҷоягӣ бо эҳсоси ватандорӣ тамошо намуданд. дар воқеъ бо шиддат гирифтани раванди тағйирёбии иқлим, масъалаҳои марбут ба ҳифзи табиат ва муҳити зист то рафт муҳиму мураккаб мегардад. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки бо вуҷуди тағйирёбии иқлим, аз ҷумла ҳарорати баланди ҳаво соли 2025 дар натиҷаи заҳмати софдилонаи кишоварзони мамлакат суръати рушди соҳаи кишоварзӣ ба 85% расида фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин карда шуд. кормандони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон низ паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро ки мустақиман пахш гардид дар якҷоягӣ бо рӯҳияи баланди ватандорӣ тамошо намуданд. дар доираи ироаи паёми солона сарвари давлат иброз намуданд ки дар 10 соли охир дар кишвар аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо
1300 иншооти соҳаи тандурустӣ ба маблағи беш аз 5.3 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. агар маблағгузории соҳа аз ҳисоби буҷети давлатӣ дар соли 2015 1 миллиарду 37 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас он дар соли 2025 ба 4 миллиарду 300 миллион сомонӣ расонида шуд. яъне буҷети соҳа дар ин давра беш аз 4.2 баробар зиёд гардида дар 10 соли охир 26 миллиарду 300 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои зертоби он, агентияи меҳнат ва шуғули аҳолӣ, муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир, хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолӣ, муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи меҳнат, хадамоти муҳоҷират, агентия ба кортаъминкунӣ дар хориҷа паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастаҷамона тамошо карданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми солонаи худ аз дастовардҳои соҳа ёдоварӣ намуда иброз доштанд, ки ҳар сол дар соҳаҳои гуногуни иқтисодии кишвар зиёда аз 200,000 ҷойи кори нав таъсис дода шуда, беш аз 150,000 нафар хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ба бозори меҳнат ворид мегарданд. ба шуғли расмӣ ҷалб кардани аҳолии қобили меҳнат, таъмин намудани кафолатҳои меҳнатии кормандон, ба ҳисобгирии дақиқи қувваи корӣ, тақвияти буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва дар ин замина баланд бардоштани ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон масъалаҳои муҳимтарин дар ин самт мебошад. 16 декабри соли 2025 ҳайати кормандони корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик агронавигатсия ва кормандони филиалҳои он дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар ва Кӯлоб паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дастаҷамона тамошо намуданд. зимни таҳлили самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии кишвар, сарвари давлат ҳукумати мамлакатро вазифадор намуданд, ки самтҳои афзалиятноки рушди технологияи рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, саноаткунонӣ босуръат бо технологияҳои муосир, истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва сайёҳӣ, идомаи ислоҳоти идоракунии давлатӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар гардонидани фазои сармоягузориро тақвият бахшанд. дар ин раванд ба идоракунии самаранокӣ корхонаҳои давлатӣ, рушди иқтисоди сабз ва даврагӣ, гузариш ба модели иқтисодӣ ба донишу навоварӣ асосёфта, рушди сармояи инсонӣ ва пешгирӣ кардани таъсири тағйирёбии иқлим бояд эътибори аввалиндараҷа дода шавад. пешвои муаззами миллат ҳамчунин ба ҳукумати мамлакат супориш доданд, ки ҷиҳати азнавсозӣ ва ба шароити муосири хизматрасонӣ мутобиқ гардондани фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, Бохтар ва Кӯлоб тадбирҳои зарурӣ андешанд. ҳамчунин кормандони кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дастаҷамона тамошо намуданд. зимни ироаи паём пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки ҳар шаҳрванд ва ҳар оила бояд бо дарки масъулияти ватансозиву давлатсозӣ пеш аз ҳама хонаву кошона ва кӯчаву маҳалли зисти худро таъмиру тармим ва тозаву озода намояд. ин раванди ободонӣ ва тозакорӣ бояд тамоми қаламрави кишварро то дурдасттарин деҳоти он фаро гирад ва ба кори маъмулӣ табдил ёбад. яъне ҳар фарди ҷомеа ба ифтихори ин ҷашни муқаддас барои пешрафти давлати худ ва ободии ватани азизи хеш кори некро анҷом дода, созандаву бунёдкор ва соҳиби фарҳангу тамаддуни бостонӣ будани миллати тоҷикро нишон диҳад. тавре таъкид гардид, дар шароити буҳрониву нооромие ки ҷаҳони имрӯза қарор дорад, ҳифзи истиқлолу озодӣ, заҳмат ба хотири пешрафти давлат ва ободии ватан вазифаи аввалиндараҷаву ҳаррӯзаи ҳар шаҳрванди бо нангу номуси мамлакат маҳсуб мешавад. маориф ва рушди он ки аз ҷумлаи самтҳои калидӣ аст, аз нахустин рӯзҳои расидан ба истиқлолу озодӣ зери таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. тадбирҳо дар самти ҳалли мушкилот ва таъмини шароити мусоид барои таҳсил ва тайёр намудани кадрҳои дорои тахассуси баланди касбӣ ҳанӯз ҳам дар ҳоли татбиқ қарор доранд. рушди соҳа ки ин навбат низ дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ зери таваҷҷӯҳ қарор гирифт, ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон, донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, донишгоҳи Осиёи марказӣ ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии кишварро дар раванди фаъолият рӯҳияи боз ҳам қавӣ бахшид. президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паём аз ҷумла иброз доштанд, ки ҳукумати мамлакат маблағгузорӣ ба соҳаи маорифро мунтазам зиёд намуда, маблағгузорӣ дар соли 2026 қариб 14 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба соли 2025 25.4% ва нисбат ба 10 соли қабл, яъне соли 2015 5.5 баробар зиёд мебошад.
ба таъкиди сарвари давлати мо бояд ҳарчи бештар омода намудани кадрҳои омӯзгорӣ, бунёди муассисаҳои таълимӣ ва ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардондани низоми таҳсилот, яъне омодагӣ ба гузариш ба низоми 12-солаи таълим аз ҳоло чораҷӯӣ намоем. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои рушди соҳаи тиб низ дахл намуда, аз ҷумла иброз доштанд, ки дар 10 соли охир дар кишвар аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 1300 иншооти соҳаи тандурустӣ ба маблағи беш аз 5.3 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. Сарвари давлат бо таҳлили раванди афзоиши маблағгузорӣ ба соҳаи тандурустӣ ҳукумати мамлакатро вазифадор намуданд, ки масъалаи мукаммалсозии низоми маблағгузории соҳаи тандурустӣ, истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ, гузариш ба низоми ғайринақдии пардохти хизматрасониҳо ва дигар масъалаҳои соҳаро ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ намуда, ҷиҳати татбиқи ислоҳоти навбатӣ ва бартараф намудани мушкилоту камбудиҳои дар ин самт ҷой дошта тадбирҳои зарури андешанд. Таъмини сатҳи хуби зиндагии мардум, ки аз ҷумлаи ҳадафҳои олии ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад, дар ин ҷода минбаъд низ тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ хоҳад шуд. тамошои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастаҷамона сурат гирифт. ҳар як шаҳрванд ва ҳар як оила бояд бо дарки масъулиятшиносӣ, ватансозиву давлатсозӣ пеш аз ҳама хонаву кӯшона ва кӯчаву маҳалли зисти худро таъмиру тармим ва тозаву озода намояд. ин раванди ободонӣ ва тозакорӣ бояд тамоми қаламрави кишварро то дурдасттарин деҳоти он фаро гирад ва ба як кори маъмулӣ табдил ёбад, яъне ҳар як фарди ҷомеа бояд ба ифтихори ин ҷашни муқаддас барои пешрафти давлати худ ва ободии ватани азизи хеш кори некеро анҷом дода, созандаву бунёдкор ва соҳиби фарҳангу тамаддуни бостонӣ будани миллати тоҷикро нишон диҳад. имрӯз дар вазорати корҳои дохилӣ бо иштироки роҳбарият ва ҳайати шахсӣ тамошои дастаҷамонаи паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шуд. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ доир ба самтҳои афзалиятноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва дастовардҳои ҳукумати мамлакат дар даврони 34 соли истиқлолияти миллӣ ва давлатдории навини тоҷикистони мустақил маълумоти дақиқ гирифтанд. паёми имсола ба Маҷлиси олӣ инъикосгари воқеии ҳаёти сиёсию иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангии мамлакат буда, дар он вазъи ҷорӣ ва дурнамои рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, имкониятҳои иқтисодию молиявии давлат ҷиҳати иҷрои нақшаҳои тайррезишуда, фаъолияти бо низом ва муназзами мақомоти ҳокимияти давлатӣ, идоракунӣ ва ҷамъиятӣ, вазъи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, инчунин самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии кишвар мавриди таҳлили сарвари давлат қарор дода шуданд. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ таъкидҳои ҳадафмандонаи пешвои миллатро дар самти рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии ватани азизамон сармашқи кори худ қарор дода мекӯшанд дар пешбурди вазифаи хизматии хеш содиқонаву софдилона аддои вазифа намоянд. кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ паёми президенти кишварро мустақиман тамошо намуданд. зимни паём президенти ҷумҳурии тоҷикистон самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар, дастовардҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ, масъалаҳои рушди соҳаи фарҳанг, иттилоот ва нақши воситаҳои ахбори оммаро дар таҳкими худшиносии миллӣ ва ваҳдати ҷомеа мавриди баррасӣ қарор доданд. кормандони соҳаи васоити ахбори омма таъкид карданд, ки нуқтаҳои марбут ба нақши расонаҳо дар тарғиби сиёсати давлатӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ ва баландбардоштани маърифати ҷомеа масъулияти онҳоро боз ҳам бештар менамояд. тамошои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар дар бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк низ бо иштироки шумораи зиёди кормандон сурат гирифт. зимни суханронии президенти кишвар масъалаҳои рушди иқтисоди миллӣ, дастгирии соҳибкорӣ, таҳкими низоми бонкӣ ва ҷалби сармоягузорӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар нишон дод, ки ин санади муҳими давлатӣ ҳамчун барномаи роҳнамо барои фаъолияти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа хизмат намуда, барои ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва рушди устувори кишвар заминаи боэътимод фароҳам меорад. паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки тамоми паҳлӯҳои муҳими ҳаёти сиёсиву ҷамъиятии мардуми кишварро дар бар гирифта, роҳи ҷомеаро барои расидан ба ҳадафҳои минбаъдаи рушди бахшҳои алоҳидаи хоҷагии халқи мамлакат муайян мекунад, чун дигар муассиса ва идораҳои давлатӣ дар Бонки Миллии Тоҷикистон масъулин ва кормандони Бонки Миллӣ дастаҷамона тамошо карданд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ҳамчунин
ҳамчунин барои пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ ва таъмини рушди иқтисоди устувори мамлакат, истифодаи самараноку оқилонаи имконияту захираҳои мавҷуда ва дарёфти сарчашмаҳои нави рушди иқтисодӣ, баланд бардоштани қобилияти рақобати истеҳсолоти ватанӣ, ҷалби сармоя ва татбиқи стратегияу барномаҳои давлатӣ дастуру супоришҳо дода шуданд. дар хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ кормандони соҳа паёми пешвои миллатро мустақиман тамошо намуданд. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ барои давраҳои оянда муайян гардида оид ба пешбурди сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш, сайёҳӣ ва ғайра вазифаҳои мушаххас дода шуданд. зимни суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ таъкид доштанд ки дар 5 соли охир тамоми қишрҳои ҷомеа барои сазовор истиқбол намудани ин санаи тарихӣ сарҷамона заҳмат кашида корҳои бузургро анҷом дода истодаанд. аз 29 000 иншооту биноҳои ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ ба нақша гирифта то имрӯз 26 000 онҳо ба истифода дода шудаанд ки беш аз 70% аз ҳисоби соҳибкорону шаҳрвандон мебошад. кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ дастаҷамона паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон тамошо намуданд. кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ дастури супоришҳои зимни ирояи паём пешниҳодгардидаро барои пешбурди фаъолияти минбаъдашон муҳим арзёбӣ намуданд. кормандони агентии тоҷикстандар тамошои дастаҷамонаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва дар фазои муносиб тамошо карданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни паёми навбатиашон таъкид намуданд ки мо бояд дар хотир дошта бошем ки ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд, соҳибкасбу соҳибҳунар, соҳибмаърифату соҳибфарҳанг дур аз таассубу ватандӯсту ватанпарвар ва дорои ҳисси баланди худшиносии миллӣ вобастагии амиқ дорад. имрӯз ҳамзамон кормандони кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро дастаҷамона тамошо карданд. ҳама сола дар паёмҳои солонаи хеш сарвари давлат сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро муайян намуда барои рушди соҳаҳои хориҷии халқи кишвар тадбирҳои наву муосир пешбинӣ менамояд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ирояи паёми навбатиаш ба вазороти молия, бонки миллӣ, кумитаи андоз ва дигар вазорати идораҳои дахлдор супориш доданд ки корро ҷиҳати зиёд намудани ҳисси пардохтҳои ғайринақдӣ ва истифодаи инфрасохтори пардохт тақвият бахшанд. дар вазороти адлияи ҷумҳурии тоҷикистон кормандону намояндагони ин ниҳод паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вобаста ба самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакат тамошо намуданд. дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. ҳамчунин дар хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва зерсохторҳои он паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро вобаста ба самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакат тамошо намуданд. кормандони соҳа дастуру супоришҳои зимни ирояи паёми навбатии президенти кишвар ба маҷлиси олии пешниҳодгардидаро ҳамчун раҳнамо барои пешбурди фаъолияти минбаъдаи хеш муҳим арзёбӣ намуданд. бахусус нишондиҳандаҳои самтҳои гуногуни хоҷагии халқ ки барои рушд ва таъмини зиндагии шоистаи сокинон, таъмини амну субот ва боз ҳам баланд гардидани обрӯю нуфузи тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ мебошад, боиси ифтихор ва сарфарозии ҳар як сокини кишвар аст. намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон низ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат паёми раҳнамосози пешвои миллатро тамошо намуданд. дастгириҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати мамлакат ва таъмини шароити мусоид аз ҳар фарди худшиноси миллат тақозо менамояд ки бо истифода аз имконоти фароҳамовардашуда дар иҷрои рисолати хеш фаъолияти ҳадафмандонаро баҳри созандагию ободкориҳо
ба роҳ монда дар натиҷаи омӯзиш аз илмҳои муосир воқиф гашта дар арсаи байналмилалӣ муаррифгари тоҷикистони соҳибистиқлол бошем. тамошои паёми пешвои миллат дар академияи миллии илмҳо аз ҷониби аҳли илму адаб нишон аз ҷонибдории ҳамешагӣ ба сиёсати сулҳпарваронаи роҳбарияти олӣ ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. давлат ва ҳукумати тоҷикистон ҳанӯз аз оғози соҳибистиқлолӣ пешрафти бо мароми соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангро яке аз самтҳои асоситарин ва афзалиятноки сиёсати худ қарор дода, барои расидан ба ин ҳадафҳо ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. дар кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вобаста ба самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакат тамошо намуданд. дастгириҳои давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба занону бонувон имкониятҳои васеъро ҷиҳати фаъолияти онҳо дар бахшҳои давлатию ҷамъиятӣ, тиҷорату соҳибкорӣ ва маҷмӯи тахассусҳо муҳайё карда, занон бо ҳисси баланди масъулият дар баробари мардон хизмати шоиста анҷом медиҳанд ва дар раванди бунёдкорию созандагиҳо саҳми шоиста доранд. кормандони вазорати саноат ва технологияҳои нав, кумитаи меъморӣ ва сохтмон, инчунин кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ пахши мустақими паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дастаҷамъона тамошо намуданд. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ барои кормандон санади муҳим ба ҳисоб рафта, онро сармашқи кори худ медонанд. дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид гардид ки ҳоло дар кишвар дар самти ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, сохтмону аз навсозии иншооти энергетикиву нақлиётӣ, истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, тавсеяи хизматрасониҳо, густариши ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим, тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда истодааст. соли 2025 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 173 миллиард сомонӣ расида, суръати воқеии он 8.4%-ро ташкил дод. гуфта шуд ки дар баробари ин моро зарур аст суръати рушди иқтисоди миллиро дар соли 2026 на кам аз 8% ва солҳои минбаъда низ устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро таъмин намоем. ҳукумати мамлакат бояд самтҳои афзалиятноки рушди технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, саноатикунонии босуръат бо технологияҳои муосир, истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва сайёҳӣ, идомаи ислоҳоти идоракунии давлатӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар гардонидани фазои сармоягузориро тақвият бахшад. ба кумитаи меъморӣ ва сохтмон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохторҳои марбута супориш дода шуд ки ташаббусҳои созандаи соҳибкоронро дар самти бунёди иншооти иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ва инфрасохторӣ ҳамаҷониба дастгирӣ карда, риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва сохтмонро таъмин намоянд. ба замми ин истифодаи санъати баланди меъморӣ, унсурҳои милливу замонавӣ, технологияҳои муосир ва масолиҳи босифати сохтмон роҳандозӣ карда шавад. раванди ироаи паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро ки фарогири самтҳои асосии дохил ва хориҷи мамлакат аст, кормандони вазорати нақлиёт бо таваҷҷӯҳ аз сиёсати пешгирифта ва адолатмандонаи ҳукумати кишвар тавассути шабакаҳои телевизионӣ тамошо намуданд. зимни ироаи паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки соли 2025 дар доираи лоиҳаҳои давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 5.4 миллиард сомонӣ 236 километр роҳҳои мошингард ва дигар иншооти роҳу нақлиёти мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ бунёд гардида ба истифода дода шуданд. ҳоло барои беҳтар намудани вазъи роҳу шоҳроҳҳои мошингард ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, тадбиқи 16 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 11.3 миллиард сомонӣ идома дорад. таъкид карда шуд ки соли 2026 сохтмону азнавсозии 300 километр роҳҳои мошингарди байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ба маблағи умумии 3 миллиард сомонӣ оғоз мегардад.
پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به مقامات عالی قانونگذار که امروز توسط تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و طور مستقیم پخش کرده شد، کارمندان و متخصصان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات با حس بلند خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده مملکت تماشا کرده نقطه‌های پیام را جانبداری نمودند. در سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نظارت صفت اجرای کارهای لایحه‌ای هنگام بنیاد و تجدید راه‌های دارای اهمیت بین‌المللی با مسئولیت بلند نگاهداری نمودن راه‌های بنیاد گردیده موافق معیار مقرر شده حرکت نمودن واسطه‌های نقلیاتی بارکش تاکید کرده شد. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سمت‌های اساسی سیاست داخل و خارج مملکت را به طور وسیع در بر گرفته همچون دستورالعمل مکمل برای اجرای وظیفه، عهده‌داری و افضلیت‌های ملی زمینه می‌گذارد. همچنین جریان پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را کارمندان وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب در فضای شکرگزاری از صلح پیشرفت وطن طریق شبکه‌های تلویزیونی تماشا نمودند. در سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید کرده شد که در 10 سال اخیر ساحه انرژتیک کشور با مبلغ زیاده 60 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری شده است که در نتیجه اقتدارهای استحصالی نیروی برق در حجم 1017 مگاوات افزایش یافتند. تنها از حساب تجدید و نوسازی نیروگاه‌های عملکننده اقتدارهای استحصالی 200 مگاوات زیاد گردیدند. دستور داده شد که مسئولین ساحه همکاری را با سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی جهت بنیاد نیروگاه‌های برق آفتابی تقویت بخشیده برای تطبیق سریوقتی لایحه‌ها تدبیرهای فوری اندیشند. همچنین امروز کارمندان وزارت کشاورزی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به مقامات عالی قانونگذار که طریق شبکه‌های تلویزیونی مستقیما پخش گردید تماشا نموده نشان داد و دستورهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را جانبداری کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام نوبتی اظهار داشتند که سال 2025 در نتیجه زحمت صافدلانه کشاورزان مملکت سرعت رشد ساحه کشاورزی به 8.5% رسیده فراوانی بازار استعمالی تامین کرده شد. همچنین سطح حفظ امنیت عضوخواری از 60% سال 2015 تا 85% در سال 2025 زیاد گردید. ناوابسته از شرایط نامساعد آب و هوای سال 2025 از جمله خاکباریش‌های شدید برای صافدلانه زحمت کشیدن و بازار استعمالی را با محصولات تامین کردن، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کشاورزان جمهوری را تحسین و آفرین خواندند. همزمان پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به مقامات عالی قانونگذار، کارمندان اویاسیای گراجدانی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شاه منصور با توجه خاص و جانبداری از سیاست حکومت کشور توسط شبکه‌های تلویزیونی تماشا نمودند. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون راهنمای اساسی و مهم جهت رسیدن به هدف‌های سازنده رشد، تجدید و بنیاد انفراساختار اقتصادی و اجتماعی، دستگیری صاحبکاری، بخش خصوصی، پیشرفت ساحه‌های معارف و تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی، بلند برداشتن اقتصاد ملی و تامین زندگی شایسته مردم میباشد. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که با تحلیل دیگرگونی‌ها و دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی صورت گرفت، کارمندان خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالانه تماشا نمودند. هنگام ارائه پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با تحلیل و نتیجه‌گیری مظفریت‌ها و نقشه‌های عملی گردیده، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که رشد استوار در مملکت تأمین شده، سطح زندگی مردم با بهترشوی به قید گرفته شد. در این سمت تاکید گردید که در برابر تاثیر منفی عامل‌های بیرونی به اقتصاد ملی در نتیجه تطبیق ثمراناک اصلاحات اقتصادی، عملی نمودن استراتژی و برنامه‌ها و تدبیرهای مؤثر از جمله در سال 2025 جهت استوار نگاه داشتن نشانده‌های ماکرواقتصادی، فعالیت باثبات نظام پرداخت‌ها خصوصا پرداخت‌هایی که برای غنیسازی بودجه دولت نگرانیده شدند، نتیجه‌ها نظررس بوده. در مجموع با فراگیری همه بخش‌ها رشد اقتصادی ملی در سطح ضروری تامین کرده شد. در این زمینه تاکید گردید که برای نگاه داشتن رشد باثبات اقتصادی، تامین نمودن استواری مالی دولت، افزایش درآمد و بلند برداشتن ثمراناکی بودجه زمینه ضروری قانونگذاری فراهم آورده شده. کارها در سمت مکمل گرداندن نظام ملی مالیه و انداز و دیگر پرداخت‌های دولتی ادامه دارند. تاکید گردید که در روند ادامه کردن تحولات در اقتصاد جهانی و تاثیرها به اقتصاد ملی در نتیجه تطبیق ثمراناک اصلاحات اقتصادی، عملی نمودن استراتژی و برنامه‌ها و تدبیرهای بهداشتی، رشد اقتصادی تاجیکستان 8.4%
таъмин шуда. соли 2025 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистон 173 миллиард сомониро ташкил кард. соли 2025 барои тоҷикистон дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа пешравиҳои назаррас ба даст омада. қисми даромади буҷети давлатӣ бо нишондиҳандаҳои баланд арзёбӣ шуд. дар ин замина кормандони хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро роҳнамои мукаммали фаъолият пазируфта баҳри татбиқи ҳадафу барномаҳои мукаммали рушд, таҳкими низоми пардохтии мамлакат ва барномаҳои нақшавии рушди иқтисодӣ дар кишвар бо идоракунии самаранок баҳри таъмини раванди татбиқи афзалиятҳои кишвар камар мебанданд. кормандони саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба маҷлиси олӣ тамошо карданд. паём ҳуҷҷати муҳим ба ҳисоб рафта роҳбари давлат аз дастовардҳо натиҷагирӣ ва барои минбаъда вазифагузорӣ карданд. солҳои охир омӯзиши мушаххаскунӣ ва коркарди канданиҳои фоиданок имкон фароҳам овард ки дар самти то сатҳи ниҳои коркард намудани ашёи хоми маҳаллӣ натиҷаҳои баланд ба даст оянд. дастгирии ҳукумати кишвар ва иҷрои намунавии супоришҳои роҳбари давлат аз ҷониби кормандони саридора рушди геологияро дар солҳои истиқлоли давлатӣ таъмин намудааст. таҳлилу натиҷаҳоро зимни ироаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ кормандони саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамошо намуда иброз доштанд ки дар соли 2026 нишондодҳои паёмро сармашқи фаъолият қарор медиҳанд. имрӯз кормандони прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои муносиб паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро дастаҷамона тамошо намуданд. вазъи мураккаб дар манотиқи гуногуни дунё, шиддат гирифтани рақобатҳои геосиёсӣ ва геоиқтисодӣ ба хотири аз нав тақсим кардани ҷаҳон, мавҷи нави ҷанги сард, яроқнокшавии бошиддат, заиф гардидани меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва дигар равандҳои пуртазод дар арсаи байналмилалӣ ҳамоно мояи нигаронӣ боқӣ мемонад. дар чунин шароит моро зарур аст ки дар баробари иштироки фаъолона дар равандҳои глобалӣ дар ҳамбастагӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ба саю талошҳоямон барои расидан ба ҳадафҳои созанда, пойдории сулҳу субот ва таъмини амнияти фарогир тақвият бахшем, таъкид гардид зимни ироаи паём. ҳайати кормандони суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ироа гардид дастаҷамъона тамошо намуданд. таъмин будани амнияти ҷомеа, суботи сиёсӣ, сулҳу ваҳдат ва волояти қонун, кафолати рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар мебошад. маҳз сулҳу субот, амнiyatu osoyish va viloyati qonun imkon dod ki мо рушди босуръати иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву сиёсии кишварро таъмин карда сатҳи некуаҳволии халқро баланд бардорем. дар баробари дигар вазорату идораҳо инчунин аҳли кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон мустақиман тамошо намуданд. дар паёми худ ба маҷлиси олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда оид ба пешбурди сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш, сайёҳӣ ва ғайраҳо вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро ки тавассути шабакаҳои телевизион ва радиои мамлакат мустақиман пахш гардид, кормандони корхонаи воҳиди давлатии бонки саноатию содиротии тоҷикистон саноатсодиротбонк низ тамошо карданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон рушди иҷтимоиву иқтисодиёти мамлакат дастовард дурнамои тамоми соҳаҳои ҷомеаро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода таъкид карданд ки ҳаҷми буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба 50 миллиард сомонӣ расид ки ин нисбат ба соли 2021 65% бештар аст.
роҳбари давлат ба рушди низоми бонкӣ, баландбардоштани хизматрасонии соҳа, пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок таваҷҷӯҳи махсус равона карда изҳор доштанд, ки дар оянда бояд механизми қарзҳои ипотекӣ барои харидории манзилҳои истиқоматӣ густариш дода шавад. ин омил дар оянда ба шаҳрвандон имконият фароҳам меорад, ки онҳо бо дастрасӣ пайдо кардани қарзҳои ипотекӣ метавонанд манзили истиқоматӣ харидорӣ карда зиндагиашонро пеш баранд. ҳамзамон омӯзгорону донишҷӯёни муассисаи давлатии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ, коллеҷи тиббии иҷтимоии тоҷикистон, коллеҷи информатика ва компютерии шаҳри душанбе, коллеҷи технологии шаҳри душанбе ва донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода низ паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дастҷамъона тамошо карданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид карданд, ки ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ самти муҳими фаъолияти ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад ва тадбирҳои солҳои охир амалӣ гардида ба рушди ин соҳаҳо такони ҷиддӣ бахшиданд. ин аст, ки аз ҷониби давлат барои шаҳрвандони мамлакат шароити созгори зиндагӣ муҳайё карда шудааст. натиҷаи тадбирандешиҳои ҳукумати мамлакат буд, ки сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон таи 10 соли охир то 19% расонида шуд, чун ҳамасола дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон рушди илму маориф, баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбияи наврасон дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор дода шуд. ҳукумати мамлакат рушди соҳаҳои илму маорифро дар мадди аввал гузошта, маблағгузорӣ дар соҳаро пайваста афзоиш медиҳад. тавре аз паём бармеояд, барои соҳаи маориф дар соли 2026 аз ҳисоби буҷети давлатӣ қариб 14 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки нисбат ба соли 2025 25.4% ва нисбат ба 10 соли қабл, яъне соли 2015 5.5 баробар зиёд мебошад. ҳамасола маоши вазифавии кормандони буҷет ба хусус соҳаи илму маориф зиёд карда мешавад, ки ин иқдом ба беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ва кормандони соҳа замина мегузорад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни ироаи паём таъкид карданд, ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаи илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ, инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда шаванд. соҳаи тандурустии мамлакат низ дар меҳвари сиёсати давлат қарор дошта, барои рушди бо низоми ин соҳаи афзалиятнок тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. тавре президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём таъкид карданд, дар 10 соли охир дар кишвар аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 1300 иншооти соҳаи тандурустӣ ба маблағи беш аз 5.3 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати татбиқи ислоҳоти навбатӣ ва бартараф намудани мушкилоту камбудиҳои дар ин самт ҷой дошта, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро вазифадор намуданд, ки дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо лоиҳаи барномаи давлатии рушди саноати дорусозиро барои солҳои 2026-2030 таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. масъулони соҳаи илму маориф ва омӯзгорони тамоми муассисаҳои таълимӣ иҷрои нишондодҳо ва дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро, ки дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар ироа гардид, сармашқи кори худ қарор дода, фаъолиятро ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои гузошташуда ҷоннок менамоянд. имрӯз дар толори агентии назорати маводи нашоовар шароити муносиб барои тамошои дастаҷамъонаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фароҳам оварда шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паёми навбатиашон таъкид намуданд, ки сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд вазифаи худро дар самти ҳимояи суботу оромии ҷомеа, амнияту осоиштаи давлат ва мардуми тоҷикистон бо садоқат ба давлат ва халқи кишвар таъмин намоянд.
мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, радикализм, гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир, қочоқи силоҳ, ҷиноятҳои киберӣ ва дигар ҷинояткориҳои муташаккили фаромилӣ вазифаи ҷонии онҳо дар шароити ноорому буҳронии ҷаҳони муосир мебошад. ҳукумати мамлакат вазифадор аст ки ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардонидани шароити кору зиндагии хизматчиёни ҳарбӣ, қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тадбирҳои иловагӣ андешанд. сарвари давлат иброз доштанд ки зимни татбиқи консепсияи сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон мо фаъолияти байналмилалии худро ба хотири тавсеяи равобити сиёсӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанба бо кишварҳои мухталифи ҷаҳон бар пояи усулҳои эътимод, эҳтироми манфиатҳои ҳамдигар ва сиёсати дарҳои кушода минбаъд низ идома хоҳем дод. тамошои дастаҷамъонаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаву корхонаҳои давлатӣ баргузор гардид. аз ҷумла дар муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи синои шаҳри душанбе кормандони ин муассиса паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дастаҷамъона тамошо карданд. кормандони ин муассиса паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун раҳнамои рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат дониста баҳри иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар самти пешрафт ва ободии ватан талош хоҳанд кард. ҳамчунин дар раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе бо мақсади тамошои пахши мустақими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кормандон дастаҷамъона паёми пешвои муаззами миллатро тамошо карданд. дар паём таваҷҷӯҳ ва дастгирии ҳамешагии сарвари давлат нисбати кормандони соҳаи илму маориф, иҷтимоиву иқтисодии кишвар хеле хуб эҳсос гардид ки рушди соҳаҳои дигари хоҷагии халқ аз ин соҳаҳои муҳим вобастагии амиқ дорад. кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи шаҳрмансури шаҳри душанбе паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дастаҷамъона тамошо намуданд. кормандони ин раёсат суханони пешвои миллат вазифаи ҷониву имонию мову шумо ба ин миллат хизмат кардан астро шиори худ дониста азм карданд ки барои сабзу хуррам ва ободии ҳар гӯшаи пойтахт софдилона меҳнат менамоянд. ҷараёни ироаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро имрӯз кормандони тамоми вазорати идораҳо ва муассисаҳои давлатӣ дастаҷамъона тамошо намуданд. омӯзгорон ва донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи ҷавонпаҳлавон Саидмир Раҳимов пахши мустақими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро тариқи телевизион мустақиман тамошо намуданд. паёми навбатӣ ки ҳамаи соҳаҳои хоҷаи халқро фаро гирифт дар дилу зеҳни ҳар як шунаванда таъссуроти амиқ гузошт. устодону донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон аз паём рӯҳу равони тоза гирифта дар партави он баҳри амалӣ намудани нақшаву вазифаҳои дар пеш истодаашон барои соли оянда саъю кӯшиш менамоянд. тавре ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён доштанд, мо ба хотири таъмини саломатии аҳолӣ хусусан наврасону ҷавонон, таблиғи тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ, соҳаи варзишро низ ҳамчун самти муҳими фаъолияти давлатдорӣ дастгирӣ менамоем. бо ин мақсад дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ беш аз 10 000 иншоотҳои соҳаи варзиш бунёд карда шуд ки нисбат ба 70 соли гузашта даҳо баробар зиёд мебошад. масъалаи нигоҳубин ва дар ҳолати хуб нигоҳ доштани онҳо бояд ҳамеша дар мадди назари роҳбарони шаҳру ноҳияҳо ва масъулини соҳа бошад. мо аз қабул гардидани пешниҳодамон аз ҷониби созмони миллати муттаҳид тавассути қатномаи махсус эълон доштани рӯзи ҷаҳонии футбол ва дастовардҳои варзишгарони тоҷик дар бозиҳои тобистонии олимпии Париж 2024 ифтихор менамоем. инчунин ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии тоҷикӣ низ боиси ифтихору шараф ва дар айни замон масъулияти мо дар самти маърифии бештари он дар дохил ва хориҷи кишвар мебошад. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон паёми навбатӣ ба маҷлиси олии мамлакат ироашударо барои мардуми шарифи тоҷикистон воқеан ҳамчун натиҷагирии амиқ аз роҳи тайнамудаи халқи тоҷик ва заҳматҳои шабонарӯзии сокинони ҷумҳурии тоҷикистон дар самти расидан ба созандагиву бунёдкорӣ унвон намуда баён доштанд ки дар ин муддат ҷумҳурии тоҷикистон тавонист дар миёни дигар давлатҳои мутараққии ҷаҳон ба марҳилаҳои нави рушду тараққиёт қадамҳои устувор гузошта бо ин мақсад ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ
نویل گردید. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با رویه بلند و انتظارهای دیرینه پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی مملکت تماشا نموده از سخنرانی صمیمی، طرح‌ریزی نقشه‌های هدفمندانه و بنیادکارانه و تشبس‌های سازنده بهره‌مند گردیدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام نوبتی به مقام قانونگذار مملکت از خصوص سرعت افزایش اقتصادیات کشور سخن نموده ابراز داشت که درآمد اهالی 6 برابر افزایش یافت. جلب گردیدن سرمایه خارجی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی، رشد اقتصاد سبز، تأسیس جایهای نو کاری و دیگر سمت‌های مهم را از هدف‌های کلیدی مملکت عنوان نموده قید داشت که دوام سال جاری سرمایه خارجی برای رشد اقتصادی مملکت روانه گردیده است. پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان مسائل تنظیم مناسبت‌ها در سمت پیشبرد به حسابگیری محاسبه و جلب سرمایه مستقیم برای تامین رشد استوار اقتصاد ملی، بهتر گرداندن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری و دیگر مسائل‌ها مورد تحلیل قرار داده برابران وزارت و کمیته‌ها سپارش‌های مشخص دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خصوص رشد ساحه کشاورزی با استفاده ثمرناک آب و زمین ابراز نظر نموده قید داشت که با مقصد تامین فراوانی بازار استعمالی و استفاده مقصدناک زمین دوام سال 2025 زمین‌های نو به گردش کشاورزی درآورده شده استحصال محصولات کشاورزی به مراتب بهتر گردید. سرور مملکت رشد ساحه کشاورزی را در 3 ساله مقایسه نموده رسیدن به چنین نشاندهنده‌ها از سهم بزرگ کشاورزان مملکت در روند رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژیکی حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور معنی داد نموده زحمت دهقانان و خواجگیداران و کشاورزان مملکت را در تامین امنیت آذوقه‌واری و فراوانی بازار استعمالی مهم ارزیابی نموده. در این زمینه به همه کشاورزان مملکت برای زحمت صافدلانه‌شان سپاس و منتداری بیان نمود. چنین تماشای دستجمعانه پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی مملکت در دیگری دوره و مؤسسه‌ها و ساختارهای مربوطه دولتی و جمعیتی در همه کلکتیوهای مهنتی حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان با مراقع زیاد برای گذاشته شده پیشنهادات در این حجت مکمل ارائه شده را که به بهتر شدن سطح و صفت زندگی مردم روانه شدند همه جانبه دستگیری نموده برای عملی کردن هدفهای پیشوای ملت همواره جهد و تلاش خواهند کرد. کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروغ دستجمعانه پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را با دقت گوش نمودند. در پیام امساله به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید گردید که سال 2025 برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان با دستاوردهای نظررس و رویدادهای مهم باز یک سال تاریخی گردید. قید گردید سال 2025 جمهوری تاجیکستان در دایره تشبس‌های جهانی خود جهت عملی سازی قطعنامه سازمان ملل متحد عاید به سال بین المللی حفظ پیریخا نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند عاید به حفظ پیریخا را میزبانی نمود. عاید حجم مجموع محصولات داخلی گفته شد که 13.4 برابر زیاد گردیده اقتصاد ملی هر سال به حساب میانه 7.6% افزایش می‌یابد. گفته شد برای تامین نمودن رشد اجتماعیات و اقتصادیات مملکت در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری بیش از 670 میلیارد سومانی از جمله 159 میلیارد سومانی سرمایه خارجی روانه گردید. در این دوره مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی 12 برابر افزایش یافته از 6000 سومانی سال 2015 به 16400 سومانی در سال 2025 رسانیده شد. در سمت زندگی اهالی گفته شد که سطح کمبیزاتی تا 19% کاهش یافته است. عاید تکنولوژی رقمی آن نقطه تاکید گردید که پیشرفت با صورت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانیت‌های ذهن سنی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده به منبع ایلاوگی رشد اقتصادی و صادراتی خدمت رسانی تبدیل داده شود. پیشوای معظم ملت همچنین ضرور شمارید که با اینترنت بلندسرعت اهالی را تامین نمایند. در سمت صاحبکاری تاکید گردید که سهم صاحبکاران در رشد کشور بسا نظررس بوده به مقامات و دیگر ساحه‌های دخلدار سپارش داده شد که همه طرفه آنها را دستگیری نمایند. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2026 را سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودند. ساکنان سربلند ناحیه مرغاب در قطار دیگر شهر و نواحی وطن عزیزمان پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت را با حس بلند مسئولیت شناسی، خودآگاهی و خویشتن شناسی دستجمعانه تماشا نمودند.
بودند. در پیام امساله چون انانه پیشوای ملت به ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی مملکت تأسیس دادن جایهای نو کاری و به این وسیله بلند برداشتن سطح نیک و حوالی ساکنان دقت اولین درجه دادند. قید گردید که در سال 2025 جمهوری تاجیکستان به یک قطار دستاوردهای نظررس اقتصادی و اجتماعی نائل گردیده. در این مدت در جمهوری 400 کارخانه‌های صنعتی بنیاد گردیده مورد استفاده بری قرار داده شدند. پیشوای ملت قید نمودند که سرعت رشد صنعت در جمهوری 22% را تشکیل داده. سپارش داده شد که برنامه صنعتی کنانی کشور برای سالهای 2026-2030 تهیه و پیشنهاد گردد. در قطار دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی در پیام این ساله ساحه معارف چون همیشه یکی از ساحه‌های افضلیتناک قید گردیده وابسته به رشد این ساحه مهم پیشوای ملت به مسئولان سپارش‌های مشخص دادند. قابل ذکر است که در حدود ناحیه مرغاب زیاده از 50 نقطه برای تماشای دسته‌جمعانه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده. ساکنان از تماشای آن روح و الهام تازه گرفتند. ساکنان سربلند ناحیه روشن پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام اوتنبک الچبکوف تماشا نمودند. پیام با سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در جریان سخنرانی قید نمود که سال 2025 برای مردم کشور سالی بابرور بود. جمهوری تاجیکستان در دوره تشبس‌های جهانی خود جهت عملی سازی قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به سال بین المللی حفظ پیرخو نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیرخو را میزبانی نمود. قابل ذکر است که روز 12 دکبر سال جاری با تشبس تاجیکستان در جلسه هفتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد دور به حفظ پیرخو و کیروسفر بخصوص در منطقه های کوهی قبول کرده شد. با تشبس دیگر کشور ما قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان نقش ذهن سنی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیا مرکزی قبول گردید. ساکنان ناحیه روشن هر یک بند پیام را گوش نموده بر اجرا نمودن آن کمر همت می‌بندند. کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اشکاشی در برابر دیگر ساکنان و کارمندان اداره و مؤسسه‌ها اهلانه پیام امساله پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را که تمام جنبه‌های سیاست داخلی و خارجی مملکت را در بر گرفت تماشا نمودند. در پیام امسال از پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نتیجه های اقتصادی و اجتماعی خواجگی مملکت را بر رشته تحلیل کشیده وابسته به این به حکومت مملکت وزارت و اداره ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده شد که برای نائل گردیدن به افضلیت های رشد عملی سازی سری وقتی و پوره برنامه میانه مهلت رشد برای سالهای 2026-2030 را تامین نمایند. در پیام امساله پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک زمره دستاوردهای سال جاری را در پیشرفت اقتصاد کشور نامبر نموده این عامل نیک را از زحمت و تلاش بی اندازه ساکنان سربلند تاجیک عنوان نمود. قید گردید که در جهان پرتضاد جهانی دگرگونشوی اقلیم خشکسالی مردم سربلند کشور از هر جهت بهره رسیدن به زندگی شایسته تلاش همه‌جانبه را روانه نمودند. روند سازندگی و بنیادکاری پیشگیری هر گونه ظهورات نامطلوب را به مسئولین ساحه من جمله وظیفه هر یک ساکن کشور عنوان نمود. قید کرده شد که در مرحله نو رشد تاجیکستان صاحب استقلال بهره رسیدن به هدفهای استراتژی دولت و حکومت تدبیرهای سودمند روی دست گرفته شده بهره رسیدن به هدف استراتژی مملکت رقمی کنونی و صنعتی کنونی مملکت دستاوردهای زیادی روی کار آورده شدند. در تالار شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه اشکاشی نیز تماشای دسته‌جمعانه پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اشتراک کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه برگزار گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن پیام نوبتی با مجلس عالی کشور ابراز داشتند که حکومت مملکت باید سمت‌های افضلیتناک رشد تکنولوژی‌های رقمی و ذهن سنی، صنعت‌کنانی با سرعت با تکنولوژی‌های معاصر، استفاده امکانیت‌های ترانزیتی و سیاحی، ادامه اصلاحات اداره‌کنی دولتی، دستگیری صاحبکاری و بهتر گرداندن فضای سرمایه‌گذاری را تقویت بخشد. در این روند به اداره‌کنی ثمرناک کارخانه‌های دولتی، رشد اقتصاد سبز و دورگی، گزارش به مدل اقتصادی
مبتنی به دانش و نوآوری اساس یافته رشد سرمایه انسانی و پیشگیری کردن تاثیر تغییرآبی اقلیم باید اعتبار اولین درجه داده شود. پیشرفت با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانیت‌های ذهن سنی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده به منبع علاوگی رشد اقتصادی و صادراتی خدمترسانی تبدیل داده شوند. اهل زحمت ناحیه از سخنرانی پرمحتوای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سربلند گردیده برای باز هم آباد و زیبا گرداندن دیار کمر همت بستند. هر یک نقطه بیان گردیده پیام امساله پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برنامه مکمل فعالیت دولت به خاطر شکوفایی و رشد بوده. هدایت بر پاس داشتن دستاوردهای دولت در مرحله جهانی شوی ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی میباشد. در این حجت مهم سیاست داخلی و خارجی مملکت، اجتماعیات، اقتصادیات، عملی شوی 4 هدف مهم استراتژی، حفظ منفعت‌های ملی روشن توضیح داده شدند. ساکنان فرهنگ سالار و تمدن پرور ناحیه شغنان با مسئولیت تام از پیام نوبتی ارائه گردیده اهلانه تماشا کردند. در پیام امساله در برابر دیگر ساحه‌ها بیشتر به ساحه معارف توجه خاص روانه گردیده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جلب جامعه را به انکشاف و رشد ساحه معارف جلب نمود. از جمله تاکید گردید که حکومت مملکت مبلغ گذاری این ساحه کلیدی را منتظم زیاد می نماید و هر سال حجم عمومی آن بیش از 21% خراجات بودجه دولتی را تشکیل می دهد. در این زمینه رهبر معرفت پرور ابراز نمودند که اگر ما خواهیم که دولت پیشرفته، وطنی آباد و زندگی آسوده داشته باشیم، باید کوشش کنیم که فرزندانمان صاحب سواد و دانش و کسب و هنر شوند. پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده همچون سند مهم برای رشد کشور قبول گردید. پیام نوبتی پیشوای ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همچون حجت تقدیرساز و راهنما برای هر یک فرد خودشناس و خودآگاه مملکت به شمار رفته برای مهیا نمودن فردای درخشان وطنی عزیزمان نقش مهم خواهد گذاشت. در برابر دیگر شهر و نواحی ولایت ساکنان سربلند ناحیه ونج در جلسه دستجمعانه پیام پیشوای معظم ملت را تماشا نمودند. هر یک نقطه بیان گردیده پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعالیت مکمل دولت به خاطر شکوفایی و رشد بوده هدایت بر پاس داشتن دستاوردهای دولت در مرحله جهانشوی ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی می باشد. سال 2025 برنامه میان مولت رشد کشور برای سال 2026-2030 همچون مرحله نهایی استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 قبول گردید. باید گفت که پیام امساله را ساکنان ناحیه ونج، کارمندان کارخانه و اداره‌های ناحیه چون پدیده مهم سرچشمه الهام پذیرایی نموده برای عمل شوی آن جهت تطبیق و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت کمر همت خواهم بست. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را چون دیگر شهر و ناحیه‌های کشور در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان کارمندان کسب و کار گوناگون با استفاده از شرایط موجوده با ذوق بلند تماشا نمودند. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نمایندگان مقامات اجرایی و قطار اداره و مؤسسات جمع آمده توسط پخش مستقیم تلویزیونی از ارائه پیام سالانه راهبر دولت بهره برداری نموده نقطه‌های مهم را وابسته به سمت فعالیت خود مخصوص قید نمودند. این نوبت نیز در ارائه پیام سرور دولت فعالیت پورای ساحه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته همزمان رشد و ترقیات منبع حیات جامعه معین کرده شد. تجربه اندوخته دستور زندگینامه حکمت‌آمیز پیشوای معظم و فیض‌پرور ملت شاهراه راستنموده او هر فرد جامعه لیاقتگرای ما را هدایت بران می‌نماید که از طریق فعل و عمل اندیشناک قادر آن باشیم که زندگی حسیساز و معنیداد خویش را ادامه بخشیم و بهبودی و دستاوردهای موفق گشته را حفظ نماییم. پخش مستقیم پیام پرزیدنت مملکت را که توسط تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشور جریان داشت در ناحیه درواز در تمام اداره و مؤسسه‌ها تماشا نموده از پیام سالانه سرور دولت بهره برداری نمودند. در پیام امساله نیز چون سالیان قبلی پیشوای ملت به یکی از سمت‌های اساسی و کلیدی سمت معارف همچون سمت پیشبرنده جامعه پذیرفته شده توجه به آن سال تا سال زیاد می‌گردد. در چنین شرایط آماده نمودن کادرهای بلند آموزگاری باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم اعتبار جدی دادن به آموزش زبان‌های خارجی در تمام زمینه‌های تحصیلات علم‌های دقیق ریاضی و طبیعی وظیفه مهمترین راهبران و مسئولین ساحه و اهل معارف میباشند. همه دستاوردهای دوران صاحب استقلالی با شرافت زحمت و تلاش‌های صادقانه خلق عزیزمان تاجیکستان و سیاست پیشگرفته راهبریت و حکومت به دست آمده است. تاکید کرده شد که دوران صاحب استقلالی برای مردم کشورمان دوره سعی و کوشش‌های وطن‌دوستانه زحمت و تلاش‌های سازنده به خاطر حفظ استقلال و آزادی تاجیکستان پیشرفت دولت و آبادی وطن به حساب می‌رود.
тамоми сокинони ноҳияи Дарвоз паёми сарвари давлатро сармашқи кори худ қарор дода барои расидан ба ҳадафҳои саъю кӯшиш менамоянд. дар бинои раёсати корҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳайҳати шахсии ин раёсат паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якҷоя тамошо намуданд. бояд қайд намуд ки кормандони раёсати корҳои дохилӣ дар таъмин намудани сулҳу субот дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон саҳми сазовор гузошта кӯшиш менамоянд ки дар амалӣ гардонидани нақшаҳои стратегии давлат ва таъмин намудани амнияти шаҳрвандон дар сафи пеш бошанд. онҳо суханони пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди рисолати сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқро бо рӯҳбаландӣ қабул намуданд. қайд гардид ки сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд вазифаи худро дар самти ҳимояи суботу оромии ҷомеа, амнияту осоиштагии давлат ва мардуми тоҷикистон бо садоқат ба давлат ва халқу кишвар таъмин намояд. бояд қайд намуд ки ҳамаи ин ҳидоятҳо ба рушду устувори иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва баландгардидани сатҳу сифати зиндагии мардум таъсири мусбӣ мерасонад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афзуданд ки маҳз сулҳу субот, амнияту осоиш ва волояти қонун имкон дод ки мо рушди босуръати иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву сиёсии кишварро таъмин карда сатҳи неку аҳолии халқро баланд бардорем. чунин тамошои муштараки дигар дар маҷлисгоҳи раёсати минтақавии гумрук дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон доир гашт. гумрукчиён дар таъмин намудани амнияти иқтисодии кишвар саҳми муносиб гузошта дар баландбардоштани рушди иқтисодии он саҳмгузоранд. айни ҳол дар тамоми самтҳо 5 дидбонгоҳҳои гумрукӣ фаъолият намуда ба аҳолии ҳарду кишвар хизмат мерасонанд. фаъолтарини аз онҳо дидбонгоҳи гумрукии қулма мебошад ки дар рушди хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ҳиссаи муносиб дорад. ба мақсади расондани хизмати босифат ба тоҷирон дар раёсати минтақавии гумрук дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хизматрасониҳо ба таври электронӣ гузаронида мешаванд. кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар аҳлонот тамошо намуданд. ин ниҳоди муқтадири давлат дар паст намудани сатҳи коррупсия дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон саҳми фаъол дорад. кормандони он дар асоси қонунҳои амаликунандаи ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияташро пеш бурда барои пешгирии ҳар гуна ҷиноятҳои иқтисодӣ чораҳои мушаххас мебинанд. кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар ҳамбастагӣ бо кормандони прокуратураи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар пешгирӣ намудани ҳар гуна қонунвайронкуниҳо саҳми босазо доранд. кормандони прокуратура паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро якҷоя тамошо намуданд. дар бинои суди вилоят низ паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамошо гашт. кормандони ин ниҳод бо як самимияти хос паёми навбатиро хуш пазируфтанд. ин падидаи нав барои миллати тоҷик дигаргуниҳои пеш меорад. аз паём то паём сокинони вилоят дар рушду нумӯи хоҷагии халқ саҳми муносиб гузоштанд. неку аҳолии онҳо ҳам сол аз сол беҳтар гашта истодааст. дар паём қайд гардид ки нақши қонунгузорӣ дар амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии кишвар ва таъмин намудани рушди устувори босуръати он амнияти ҷомеа ва давлат таҳкими суботу оромӣ ва ваҳдати миллӣ басо муҳим ба шумор меравад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фарҷоми сухани худ қайд намуд ки агар дар ҷомеа ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ сулҳу суботи устувор ва волояти қонун набошад мо ба ягон ҳадафи неки худ намерасем ва ягон нақшаи мо амалӣ намегардад. фақат дар ҳамдастӣ бо садоқат ба ватан ва давлат оромию субот дар кишвар таъмин мегардад. хизматчони давлатӣ, кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тартибот ва дигар ташкилоту муассисаҳои шаҳри Бохтар ироаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ки тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизионию радиоӣ пахш гардид мустақиман тамошо карданд. президенти мамлакат дар паёми худ ба Маҷлиси олии мамлакат бо ёдоварӣ аз дастоварду музаффариятҳои солҳои соҳибистиқлолӣ иброз намуданд ки ҳукумати мамлакат бо истифода аз ҳамаи захираву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати мунтазам беҳтар гардондани шароити зиндагии мардум нақшаҳои бузурги созандагиро роҳандозӣ карда истодааст. роҳбари давлат зикр намуданд ки нақши қонунгузорӣ дар амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии кишвар ва таъмин намудани рушди устувору босуръати он амнияти ҷомеа ва давлат таҳкими суботу оромӣ ва ваҳдати миллӣ басо муҳим ба шумор меравад. аз ин рӯ таҳлили ҳамаҷонибаву пайвастаи қонунгузорӣ ва таҳияи пешниҳодҳо ҷиҳати такмили он барои иҷрои ҳадафҳои стратегӣ ва барномаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар зарур мебошад. бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии мардуми кишвар ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон супориш доданд ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25% ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаи илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ, инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда мешавад. сокинони ватандӯсту ободгари шаҳри Бохтар бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва азми қавии ватандорӣ, дастуру супоришҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат зикршударо сармашқи кори худ қарор дода, бо баланд бардоштани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ ва вусъати иқдомҳои созандагию бунёдкорӣ ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро сазовор истиқбол менамоянд. сокинону намояндагони касбу кори гуногуни шаҳри Кӯлоб чун дигар шаҳрвандони мамлакат пахши мустақими ироаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олии мамлакат вобаста ба самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии кишвар дастаҷамъона тамошо намуда, онро барои танзими фаъолияти оянда ва расидан ба марҳилаи рушду пешрафт ҳамчун роҳнамо пазируфтанд. чун анъана мардуми Тоҷикистон ҳамасола паёми роҳбари давлатро бо нишони ҷонибдории комил аз сиёсати созандаву муваффақона пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки онро ҳамчун василаи муайянкунандаи нақшаву ҳадафҳои мукаммал ҷиҳати таъмини рушди соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат ва ояндаи боз ҳам дурахшони кишвар медонанд, якдилона тамошо мекунанд. ҷараёни пахши мустақими паёми президенти кишварро дар шаҳри бостонии Кӯлоб кормандони муассисаву ташкилотҳои гуногуни хусусиву давлатӣ ва сокинони маҳаллӣ дар шакли оммавӣ тамошо намуданд. аз ҷумла дар толори бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, донишгоҳҳо, коллеҷҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, шабакаҳои барқ, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, фарҳангу варзиш ва дигар корхонаву ташкилотҳо бо ифтихору самимият ва рамзи садоқат ба ватану миллат тамошо карданд. ҳамчунин дар хиёбон ва боғу гулгаштҳои шаҳри Кӯлоб тавассути шабакаҳои радиоии кишвар ироаи паёми роҳбари давлат ба сокинон шунавонида шуд. дар паёми худ ба Маҷлиси олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ вобаста ба баландбардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва оиди амалисозии тадбирҳои муҳиму саривақтӣ дар ин самт дастуру супоришҳои мушаххас доданд. аз ҷумла дар соли 2026 низ чун ҳамасола музди маоши тамоми кормандони соҳаҳои гуногун, нафақапулӣ, стипендия ва дигар кӯмакпулиҳоро ба андозаи муайян зиёд намуданд. ин тадбири шоиста ва ташаббуси ғамхоронаи президенти мамлакат ба мардуми кишвар буда минбаъд низ идома дода мешавад. зимни ироаи паёми роҳбари давлат аз рушди ба тадриҷи соҳаи илму маориф, саҳми соҳибкорони ватанӣ дар бунёди муассисаҳои таълимӣ ёдовар гардида таъкид доштанд ки ягона роҳи мубориза бар зидди хурофоту ҷаҳолат ва таъмини рушди босуботи кишвар маҳз рӯ овардан ба омӯзиши илму дониш мебошад. ҳамзамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имконияту иқтидорҳои истеҳсолии кишвар, рушди соҳаи саноат, фароҳам овардани шароити арзандаи кору зиндагӣ, коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва баландбардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ёдовар шуда таъкид доштанд ки татбиқи ин ҳадафҳо самти афзалиятноки ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. сокинони шаҳри Кӯлоб бо изҳори хушҳоливу қаноатмандӣ ва шукргузорӣ аз фазои босуботи кишвар паёми роҳбари давлатро бо ифтихор тамошо намуданд. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз падидаҳои нави замони истиқлоли давлатӣ ва ҳуҷҷати стратегӣ буда, дар он самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон ва нақшаҳои рушди устувор барои таъмини ҳадафҳои созанда дарҷ гардиданд. ҳамчунин кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб пахши мустақими телевизионии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ тамошо намуданд. дар паём президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ тамоми самтҳои асосии фаъолияти мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда, оид ба пешбури сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот,
тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш, сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас доданд. паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакатро дар ноҳияи Данғара кормандони касбу кори гуногун бо истифода аз шароитҳои мавҷуда бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ тамошо намуданд. дар толори маҷлисии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия, хизматчиёни давлатӣ ва як қатор ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ ҷамъ омада тавассути пахши мустақими телевизионӣ аз ироаи паёми солонаи роҳбари давлат баҳра бардошта нуқтаҳои муҳими онро вобаста ба самти фаъолияти худ махсус қайд намуданд. ин навбат низ дар ироаи паёми роҳбари давлат фаъолияти пурраи соҳаҳои мамлакат мавриди таҳлилу баррасӣ қарор ёфта ҳамзамон рушду тараққиёти минбаъдаи ҳаёти ҷомеа муайян карда шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар гардиданд ки таи 5 соли охир тамоми қишрҳои ҷомеа ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сарҷамъона заҳмат кашида корҳои бузургро анҷом дода истоданд. аз 29 000 иншооту биноҳои ба ифтихори ин санаи таърихӣ ба нақша гирифташуда то имрӯз 26 000 онҳо ба истифода дода шудаанд ки беш аз 70%-ашон аз ҳисоби соҳибкорону шаҳрвандон мебошад. баҳри тамошои дастаҷамъонаи ироаи паёми президенти мамлакат дар донишгоҳи давлатии Данғара низ шароити мусоид фароҳам оварда шуда буд. аҳли омӯзгорону донишҷӯён баромади пурмуҳтавои роҳбари давлатро бо диққат гӯш карда онро ҳамчун роҳнамои солона дар фаъолияти кории худ қарор доданд. зимни ироаи паём сарвари давлат зикр доштанд ки дар марҳилаи кунунии пешрафти тоҷикистон ба соҳаи илму маориф афзалияти аввалин дараҷа дода мешавад, зеро пешрафти давлат ва ояндаи ободи ватан аз сатҳи донишу маърифатнокии мардум вобастагии мустақим дорад. аз ин лиҳоз ҳукумати мамлакат маблағгузории ин соҳаи калидиро мунтазам зиёд менамояд ва ҳар сол ҳаҷми умумии он беш аз 21% хароҷоти буҷети давлатиро ташкил медиҳад. барои соҳаи маориф дар соли 2026 аз ҳисоби буҷети давлатӣ қариб 14 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст ки нисбат ба соли 2025 25.4% ва нисбат ба 10 соли қабл яъне соли 2015 5.5 баробар зиёд мебошад. ҳайати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия дар баробари ҳама ташкилоту муассисаҳои ноҳия паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакатро бо масъулияти баланд тамошо намуданд. сарвари давлат нақши қонунгузориро дар амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии кишвар ва таъмин намудани рушди устувору босуботи он, амнияти ҷомеа ва давлат, таҳкими суботу оромӣ ва ваҳдати миллӣ басо муҳим арзёбӣ намуданд. таъмин будани амнияти ҷомеа, суботи сиёсӣ, сулҳу ваҳдат ва волояти қонун, кафолати рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар мебошад. ҳамчунин устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии хатлон, табибону кормандони беморхонаи марказӣ, беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара ва маркази саломатии бисёрсоҳавии ноҳия низ дастаҷамъона паёми сарвари давлатро бо масъулияти баланд тамошо намуда аз суханронии президенти мамлакат баҳра бардоштанд. дар ноҳияи ёвон бо мақсади арзгузорӣ ба сиёсати хиратмандонаи давлатдорӣ ва таҳкими ҳисси масъулияти хизматчиёни давлатӣ тамошои дастаҷамъонаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳими сиёсии кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон, шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳия, прокуратураи ноҳия, коллеҷи тиббӣ, беморхонаи марказии ноҳия, инчунин кормандони ҷамъияти савумии кушодаи амонатбонк ва дигар ташкилоту муассисаҳо иштирок намуда паёми сарнавиштсозро бо таваҷҷӯҳи хос тамошо карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсола ба фаъолияти самараноки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таъкиди ҷиддӣ намуда зарурати таҳкими интизом, масъулияти баланди хизматӣ, татбиқи босамари барномаҳои давлатӣ ва наздикии ҳарчи бештари сохторҳои давлатӣ ба мардумро вазифаи аввалиндараҷа арзёбӣ карданд. дар бахши ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҷамъиятӣ сарвари давлат ба нақши калидии мақомоти корҳои дохилӣ ва прокуратура дар таъмини волояти қонун, мубориза бо ҷинояткорӣ, пешгирии қонуншиканиҳо ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. иштирокчиён таъкидҳои пешвои миллатро ҳамчун дастури роҳнамо дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ арзёбӣ карданд. дар самти соҳаи тандурустӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди соҳа, беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ, истифодаи технологияи муосир ва баланд бардоштани масъулияти табибонро муҳим арзёбӣ намуданд. кормандони беморхонаи марказии ноҳияи ёвон таъкид карданд
карданд ки нуктаҳои паём онҳоро ба фаъолияти боз ҳам пурмасъулият ва содиқона водор месозад. ҳамзамон дар бахши маориф ва омодасозии мутахассисони соҳаи тиб пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ба баланд бардоштани сифати таҳсилот, тайёр намудани кадрҳои рақобатпазир ва мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. дар соҳаи бонкдорӣ ва молия сарвари давлат рушди низоми бонкиро ҳамчун омили муҳими пешбурди иқтисоди миллӣ таъкид намуда ва масъалаҳои шаффофият, дастгирии соҳибкорӣ ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии молиявӣ таваҷҷӯҳ карданд. кормандони ҷамъияти саҳомии кушодаи амонатбонк паёмро роҳнамои фаъолияти минбаъдаи худ дар самти хизматрасонии босифат ба аҳолӣ арзёбӣ намуданд. дар маҷмӯъ тамошои дастаҷамъонаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон бори дигар нишон дод, ки нуктаҳои муҳими ин санади стратегӣ барои ҳар як соҳа ҳамчун барномаи амали воқеӣ хизмат намуда, кормандони ниҳодҳои гуногунро ба фаъолияти содиқона, масъулиятшиносӣ ва ватандӯстона ҳидоят менамоянд. паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сокинони шарафманди шаҳри Левакан дастаҷамъона тамошо намуда ба пешниҳоду андешаҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар ҳамовозӣ намуданд. имрӯз тамоми ҷабҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа дар зери таъссуроти беандоза ҷаззобу роҳнамокунандаи паём рушд мекунад. зимни ироаи паёми навбатӣ пешвои миллат ба соҳаи маориф ва илм аз ҷумла бунёди муассисаҳои таълимӣ ва рушди илми тоҷик таваҷҷӯҳ намуданд. ин ҳама ғамхориҳои роҳбарияти олии кишвар омӯзгоронро рӯҳбаланд намуда баҳри таълиму тарбияи мутахассисони баландихтисос равона месозад. паёми сарвари давлат ҳуҷҷати муҳим ва раҳнамокунандаест, ки дар рушду пешрафти кишвар нақши муҳим мегузорад. дар ташкилоту корхонаҳо, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои савдо, бозорҳо, дар хонаҳои истиқоматӣ сокинон бо таваҷҷӯҳи хоса ва эътимоду самимият суханронии сарвари давлатро тавассути телевизиону радио мустақиман тамошо ва гӯш карданд. сокинони ноҳияи панҷ низ бо ҳисси баланди масъулиятшиносию хештаншиносӣ ва ифтихор аз ин сарзамини ободу осудаи аҷдодӣ ва сиёсати муваффақи ҳукумати мамлакат паёми роҳбари давлатро тариқи оинаи нилгун дастаҷамъона тамошо намуда аз суханронии пурмуҳтавои пешвои миллат ба худ таассуроти нек бардоштанд. бо назардошти тағйирёбии вазъи сиёсию иқтисодии ҷаҳон дар паём масъалаҳои таъмини амният, устувории иқтисодӣ, дастгирии соҳибкорӣ, густариши саноатикунонӣ ва беҳтар намудани инфрасохтори соҳаҳо мавқеи асосӣ арзёбӣ гардид. пешвои миллат зарурати таҳкими нерӯҳои мусаллаҳ, таъмини амнияти марзӣ ва тақвияти иқтидори мудофиавиро низ аз меҳварҳои асосии паём донистанд. ин нуктаро афсарону сарбозони отряди сарҳаддии панҷи раёсати қисми сарҳаддии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон қисми ҳарбии 0306 ба хубӣ дарк намуда амнияти сокинони кишвар нигоҳдории марзи мамлакатро аз масъулияти баланд ва ҷонии худ арзёбӣ медоранд. чуноне мушоҳида гардид, тамоми кормандони идораву муассисаҳои ноҳия, прокуратура, суд, табибон ва маорифчиён низ тариқи оинаи нилгун мустақиман паёми роҳбари давлатро тамошо намуда таассуроти хосае бардоштанд. ба хотири тамошои паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тавассути тамоми шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ мустақиман ироа гардид, дар ҳамаи ташкилоти идораҳо ва муассисаҳои давлатии ноҳияи Кушониён шароити мусоид фароҳам оварда шуда, кормандон бо эҳсоси амиқи масъулият онро тамошо намуданд. дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, маориф ва илму фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ҷавонону варзиш ва сайёҳӣ, андозу гумрук, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, рушди муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ вазифаҳои мушаххас, муайян ва пешниҳод карда шуд. қайд гардид, ки масъалаи расидан ба истиқлолияти энергетикии кишвар зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дошта, аз ҳар як шаҳрванди мамлакат сарфаву сариштакории нерӯи барқ ва мақсаднок ба кор бурдани онро тақозо менамояд, ки ин метавонад дар оянда ба таъмини пурраи нерӯи барқ дар кишвар мусоидат намояд. донишманду бо маърифат ва соҳибилм ба камол расонидани насли наврасу ҷавон, ки аз ҳадафҳои ҳукумати кишвар донистанд,
دانسته می شود، در پرتو این پرزیدنت مملکت در پیام نوبتی خیش ذکر داشتند که باید نسل جوان در روحیه بلند انسان دوستی رسیدن به قدر ارزش‌های ملی و دولتی و مهمتر از همه زیرک و هوشیار به وای رسد، زیرا آینده این ملت و دولت از هر یک جوان دانشمند و باسواد کشور وابستگی عمیق دارد. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را همه ساکنان ناحیه کوشانیان با درک بلند مسئولیت تماشا نموده نزد خود هدف گذاشتند که همه آن دستور و سپارش‌های در پیام درج شده را سرمشق کار هر روزه خیش قرار داده در رشد باثبات میهن حصه ارزنده می‌گذارند. ساکنان شرفمند و مهنت‌قرین ناحیه وخش چون دیگر هموطنان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سنه 16 دکبر ارائه گردیده توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی نمایش یافت، با کمال شکرگزاری همچون پیغام نیک از سرفرازی‌های ملت و مردم سرزمین صاحب استقلال تاجیکستان سرجمانه تماشا نمودند. چنان پیشوای معظم ملت ضمن ارائه پیام نوبتی اظهار داشتند سال 2025 برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان سال تاریخی و رویدادهای مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا در فضای کشور صاحب استقلال ما یک قطار رویدادهای مهم سیاسی و فرهنگی در فضای شفاف دایر گردید که از وحدت و اتحاد مردم کشور بشارت می‌دهند. با بستن شرطنامه حل مهمترین مسائل سرحدی بین دو دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره معین کردن خط سرحد دولتی، شرطنامه میان جمهوری‌های تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحد دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی از جانب سران دولت‌ها به امضا رسید که نتیجه جهد و تلاش‌ها و تشبس‌های دوراندیشانه و صلح‌خواهانه راهبری حکومت کشور میباشد و این اقدامات برای رشد منطقه و ادامه همکاری‌های سودمند زمینه مستحکم حقوقی را فراهم می آورد. نطق پرمحتوای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را ضمن ارائه پیام نوبتی در هر یک ساختار و مقامات، تشکیلات و اداره ها کارمندان با شکرگزاری از صلح و ثبات، امنیت و فضای آرام کشور، دستاوردهای زیاد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و معرفتی با درک مسئولیت و صداقت به وطن تماشا نموده از هر یک دستاورد و موفقیت، تصمیم و هدفها روح و الهام تازه گرفتند. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را همچون سند مهمی سیاسی و استراتژی در ناحیه خراسان کارمندان ساحه‌های گوناگون با استفاده از شرایط موجوده باعث بلند مسئولیت شناسی تماشا نمودند. در تالار مجلسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، خدمتچیان دولتی و یک قطار تشکیلات و اداره‌های ناحیوی جمع آمده توسط پخش مستقیم تلویزیونی از ارائه پیام سالانه راهبر دولت بهره برداشته نقطه‌های مهم آن را وابسته به سمت فعالیت خود مخصوص قید نمودند. برای تماشای دست جمعانه ارائه پیام پرزیدنت مملکت در قصر فرهنگ ناحیه نیز شرایط مساعد فراهم آورده شده بود. اهل آموزگاران و خوانندگان و کارمندان بخش فرهنگ برآمد پرمحتوای راهبر دولت را با دقت گوش کرده آن را همچون راهنمای سالانه در فعالیت کاری خود قرار دادند. کارمندان ساحه‌های معارف، تندرستی و دیگر بخش‌ها پیام پرزیدنت کشور را همچون حجت راهنما در سمت رشد استوار دولت، تحکیم پایه‌های اقتصاد ملی، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و تامین امنیت جامعه ارزیابی می‌نمایند. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه معارف همچون عامل کلیدی تشکل نیروی انسانی توجه مخصوص ظاهر گردیده. برگزاری آزمون و چهاربینی‌های جمهوریوی همچون واسطه مهمی دریافت استعدادها و بلند برداشتن سطح دانش‌اندوزی خوانندگان ارزیابی می‌گردد. همچنین در بینای بیمارخانه مرکزی ناحیه تماشای دست جمعانه ارائه پیام راهبر دولت برگزار گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی‌های خود قید نمودند که با وجود آنکه در سمت پیشگیری کردن و طبابت بیماران دستاورد و پیشروی‌های معین به نظر می‌رسد، ولی هنوز مسائل تربیت کادرها و سطح خدمت‌رسانی‌ها به اهالی بهبودی می‌طلبند. در مجموع پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون سند سرنوشت‌ساز اهل جامعه را به زحمت سازنده تحکیم وحدت ملی و اجرای صافدلانه وظیفه‌های شهروندی هدایت می‌نماید. ساکنان ناحیه خراسان آمادگی خود را جهت تطبیق هدف‌های استراتژی دولت و سهمگذاری در رشد استوار کشور اظهار می‌دارند.
پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری را ساکنان ناحیه دوستی و کارمندان اداره و تشکیلات‌های دولتی به طور دسته‌جمعانه تماشا نمودند. دوام سال جاری زیر سیاست سازنده حکومت کشور، ساکنان ناحیه دوستی جهت رشد بخشیدن تمام ساحه‌های مختلف خواجگی خلق جهد و تلاش کرده و دستاوردهای زیادی مهنتی نائل گردیدند. در پیش که جشن پرافتخار ملی قرار می‌گیرد، 267 انشاءات طرحریزی شده تا امروز 264 عدد آن پورا به انجام رسیده، برابر به 98% نقشه راست می‌گیرد. با عزم و اراده وطن‌دوستانه صاحبکاران و ساکنان ناحیه، کارهای بنیادی در ناحیه با مرام جریان داشته، مقصد دارد 35 سالگی استقلال دولتی را در سطح بلند و شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمایند. با مقصد عملی سازی هدف استراتژی کشور، صنعتی کنانی با سرعت در ناحیه دوستی یک قطار کارخانه و کارگاه‌های استحصالی بنیاد و مورد استفاده بری قرار داده شده است. در فراهمسازی شرایط سازگار در سمت معارف و تندرستی در ناحیه با سهمگذاری صاحبکاران و ساکنان محلی، انشاءات زیادی ساحه بنیاد یافته با موثرترین تجهیزات و اشیاء خانگی تامین کرده شده است. این همه رشد و پیشرفت و نشان دهنده‌های نظر است با هدایت و راهنمایی پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان روی کار آمده. ساکنان با جانبداری از سیاست سازنده رهبریت عالی کشور با دست و دل گرم در روند این تشبس‌ها حصه مناسب می‌گذارند. امروزها که در مملکت بنیاد نیروگاه عظیم عصر و دیگر نیروگاه‌های برقی آبی با مرام رفته ایستاده است، بهره با متخصصان ضروری تامین نمودن آن باید از همه راه و امکانات‌های ثمرناک استفاده برده شود. طور سرور کشور بیان داشتند برای آماده نمودن کادرهای بالایقت ساحه تمام شرایط مناسب فراهم آورده شده است که تنها از جوانان سعی و کوشش و دانش آموزی را تقاضا می‌نماید. همچنین باعث افتخار و سرفرازی است که 12 دکبر سال جاری با اقدام تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اعلان کردن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی قبول گردید. در این زمینه قید گردید که هر یک فرد برای رشد و کمالات نسل نورس و جوان حسی بلندی مسئولیت احساس نموده، فرزندان را در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی و بلند برداشتن سطح علم آموزی آنها تربیت نمایند. ساکنان شهری نورک پیام همساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را راهنما، نقشه دوربینانه و هدفمندانه وسعت دادن تدبیرهای سازندگی و آبادانی، رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت و باز هم بهتر نمودن سطح روزگاری ساکنان کشور ارزیابی می‌نمایند. در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان ارائه گردید که ما سیاست دولتی کار با جوانان را همچون سمت کلیدی در محور سیاست اجتماعی دولت ارزیابی نموده برای ثمرناک عملی گردیدن آن از تمام امکانیت‌ها استفاده کرده ایستاده‌ایم. امروز جوانان ما با کار و فعالیت سازنده خود در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور صاحب استقلالمان سهمی باسزا دارند. مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان و تربیت کردن و به وظیفه‌های راهبری کننده تعیین نمودن بانوان و دختران لیاقتمند در مرکز دقت حکومت مملکت قرار دارد. ساکنان منطقه‌رین ناحیه جیهون ولایت ختلان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه، جماعت‌های شهرک و دهات پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان را به مجلس عالی مملکت توسط شبکه‌های تلویزیونی مستقیما با مناقب تام تماشا و گوش کردند. طور رهبری دولت ضمن ارائه پیام ذکر داشت سال 2025 برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان با دستاوردهای نظررس و رویدادهای مهم باز یک سال تاریخی گردید. یکی از این رویدادهای تاریخی حل پوره مسائل سرحدی طی بیش از 100 سال اخیر حل نشده بین دو دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان با امضای شرطنامه درباره معین کردن خط سرحدی دولتی میباشد. ذکر گردید که سال 2025 جمهوری تاجیکستان در دوره تشبس‌های جهانی خود عملی سازی قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به سال بین المللی حفظ پریخو نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخو را میزبانی نمود. پیشوای معظم ملت ضمن ارائه پیام خویش ذکر نمودند که با مقصد نائل گردیدن به یکی از هدف‌های استراتژی ملی صنعت‌کنانی با صورت کشور در دوره تطبیق آن، یعنی در 7 سال اخیر بیش از 2600 کارخانه صنعتی
با تشکیل زیاده از 87,000 جای کاری ساخته به استفاده داشته شده است. از جمله در سال 2025 400 کارخانه استحصالی به فعالیت آغاز نموده است. در 10 سال گذشته ساحه انرژتیک کشور با مبلغ بیش از 60 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری شده است که در نتیجه اقتدارهای استحصالی نیروی برق در حجم 1017 مگاوات افزایش یافته‌اند. حکومت مملکت برای برطرف‌سازی مشکلات نیروی برق چاره‌های ضروری را عملی نموده ایستاده است. محنتکشان ناحیه جیهون دستور هدایت‌های پیشروی معظم ملت را سرمشق کاری خود نموده بری در عمل تطبیق نمودن آن کمر همت بسته در پیشرفت سطح اقتصادی و اجتماعی مملکت و کارهای آبادانی سازندگی سهم ارزنده خویش را خواهند گذاشت. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی که توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش گردید، ساکنان ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان هم آن را با یک توجه مخصوص و روحیه بلند تماشا کردند. دولت و حکومت تاجیکستان به ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی توجه خاص ظاهر می‌نماید، چون حکومت مملکت به این ساحت توجه دارد و دوام 10 سال اخیر از حساب همه سرچشمه‌ها 1300 انشاءات ساحه تندرستی و مبلغ بیش از 5.1 میلیارد سومانی ساخته به استفاده داده شده است. آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی هم از ارائه این حجت بهره‌ور گردیدند، زیرا پیشوای ملت به ساحه معارف توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند و معارف را ساحه آینده ساز حیاتی کشور می‌شمارند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مومن‌آباد از پیام نوبتی پیشوای ملت بهره‌ور گردیدند. حکومت مملکت در سیاست اجتماعی خود مسائل‌های مربوط به زنان را در محور فعالیت روزمره قرار داده برای رشد این سمت مهم منتظم تدبیرهای سودمند می‌اندیشد. سال 2025 برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان با دستاوردهای نظررس و رویدادهای مهم باز یک سال تاریخی گردید. قابل قید است که همه جهد و عملی نمودن نقشه و برنامه‌ها که در هر یک پیام سرور دولت ارائه می‌گردند محض به خاطر مهیا ساختن شرایط زندگی شایسته ساکنان مملکت میباشد. لازم به یادآوری است که پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که به مقامات عالی نمایندگی و قانونگذاری مملکت پیشنهاد گردید، از ساکنان باننگ و آری کشورمان مسئولیت بیشتری را تقاضا می‌نماید. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت رویداد است که سمت‌ها و مسائل‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ساحه‌های اساسی حیات کشور را در بر می‌گیرد. آن مسائل‌های سیاست داخلی و خارجی کشور را تحلیل و بررسی نموده نقشه‌ها را برای فعالیت منبعدی دولت مشخص می‌نماید. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردیده جریان برگزاری آن را کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسع، حفظ حقوق و ترتیبات، کارمندان ساحه‌های اقتصاد، معارف و تندرستی و دیگر شعبه و بخش‌های ناحیه، اینچنین ساکنان و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی با درک بلند مسئولیت در حجره‌های کاری و تدار مجلسگاه طریق آینه نیلگون مستقیما تماشا نمودند. تمام سمت‌های اساسی داخل و خارجی کشور در پیام نوبتی تحلیل و بررسی گردیده همچون دستور راهنماساز برای پیشرفت روزافزون ساحه‌های مختلف جامعه زمینه مستحکم می‌گذارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در رابطه با تحلیل رشد و پیشرفت ساحه‌های اقتصاد و صنعت، انرژتیک، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی را ضرور شمردند که در شرایط امروزه جامعه جهانی باید امنیت ملی و رشد استواری اقتصادی ثابت قدمانه تامین شده سطح و صفت زندگی مردم باز هم بلند برداشته شود. نمایندگان کسب و کار گوناگون همساله بعد از تماشای پیام بابت تطبیق باثمر دستور و سفارش‌های روبروی دولت در فعالیت روزمره خود را مسئول موظف دانسته نقطه‌های در این ضمن ارائه شده را مخصوص قید می‌نمایند. پخش مستقیم پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری برابر دیگر شهروندان کشور، ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون در ناحیه خاولنگ ولایت ختلان دسته‌جمعانه تماشا نمودند با مقصد نائل گردیدن به یکی از هدف‌های استراتژی ملی صنعت‌کنانی با صورت جمهوری در دوره تطبیق آن سال‌های 2019-2025 بیش از 2600 کارخانه صنعتی با تشکیل زیاده از 87000 جای کاری ساخته و استفاده داده شده است. از جمله
سال 2025 400 کارخانه استحصالی به فعالیت آغاز نمود. این مطلب را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان ضمن پیشنهادی پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری بیان نمودند. سروری دولت تاکید نمودند که در 75 سال زمان گذشته یعنی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کار وجود داشت و خلاص. در 10 سال اخیر بنیاد کارخانه‌های صنعتی و استحصالی از 3,000 زیاد گردید. تاکید شد که پیشرفت با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانات ذهنی سنی در جهان معاصر تقاضا می‌نمایند که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده به منبع علاوه‌ای رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شوند. در تمام تشکیلات اداره و کارخانه و مؤسسه‌های ناحیه بلجوان ولایت ختلان نیز تماشای دسته‌جمعانه پیام به راه مانده شده ساکنان از آن روح و الهام تازه گرفتند. در پیام خود به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان را برای دوره‌های آینده معین نموده عاید به پیشبرد منفعت‌بار سیاست خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی وظیفه‌های مشخص به میان گذاشتند. در پیام امساله‌شان پیشوای ملت از دستاوردهای فرهنگی از جمله وارد شدن چندین یادگاری‌های باستانی به فهرست میراث غیرمادی بشریت یونسکو خیلی اظهار قناعتمندی نموده سپارش دادند که با در نظر داشت فلسفه و حکمت جاویدانه نوروز، سنت و عنعنه‌های بشردوستانه آن و استفاده آنها برای تربیت نسل‌های آینده در شهر دوشنبه مرکز بین‌المللی نوروز بنیاد کرده شود. باید گفت که پیام پیشوای ملت محترم امومالی رحمان به مجلس عالی دستورالعمل با ثمر فعالیت دولت و جزء مهم استراتژی دولتداری در سمت سیاست داخلی و خارجی محسوب می شود. آن دایره فراخ مسائل‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در بر گرفته سمت‌های حرکت دولت را برای سال‌های آینده معین می‌نماید. اجرای نشاندادهای پیام برای به جمهوری مترقی و رقابت‌پذیر تبدیل یافتن تاجیکستان صاحب استقلال قدم جدی خواهد بود. با درک این معنی ساکنان ناحیه بلجوان برای عملی سازی هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و نکته‌های پیام راهنمونساز در دوره‌های منبعد تمام سعی و کوشش خود را به خرج خواهند داد. کارمندان تشکیلات و اداره‌ها و مؤسسه‌های ناحیه شمس‌الدین شاهین در قطار دیگر ساکنان کشور پیام پیشوای ملت محترم امومالی رحمان را دسته‌جمعانه در تالار اداره‌ها و مؤسسه‌ها تماشا کردند. در دایره پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امومالی رحمان مسائل‌های مهم رشد دولتداری، تحکیم استقلال، سیاست اجتماعی و اقتصادی و رابطه‌های خارجی را مورد تحلیل قرار داده وظیفه‌های منبعد مقامات دولتی را معین نمودند. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان ابراز داشتند که در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ضروری در سمت تامین نمودن رشد باثبات مملکت حجم عمومی درآمد بودجه دولتی از حساب همه منبع‌های درآمد سال به سال افزایش یافته در سال 2025 به 50 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2021 65% یا 20 میلیارد سومانی زیاد میباشد. با وجود این وضع مرکب و پیشگویی نشونده سیاسی و اقتصادی جهان امروزه ما را وادار می‌سازد که نظام مالیوی کشور را با معیارهای معاصر مطابق نموده ثمرناکی اداره‌کنی مالیه دولتی را باز هم بلند برداریم. در ادامه پیام پیشوای ملت محترم امومالی رحمان تاکید داشتند که با وجود تغییریابی اقلیم از جمله حرارت بلندی هوا سال 2025 در نتیجه زحمت صافدلانه کشاورزان مملکت سرعت رشد ساحه کشاورزی به 8.5% رسیده فراوانی بازار استعمالی تامین کرده شد. همچنین سطح حفظ امنیت عضوخواری از 60% سال 2025 تا 85% در سال 2025 زیاد گردید. یعنی کشاورزان مملکت خصوصا در شرایط نامساعد آب و هوای سال جاری از جمله خاکباریش‌های شدید صافدلانه زحمت کشیده بازار استعمالی را با محصولات تامین کرده ایستادند. طبق معلومات سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد سال 2003 زیاده از 500 میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی اذیت خواهند کشید. در سال 2024 شماره آدمانی در سطح گرسنگی دائمی قرار داشته تا 670 میلیون نفر افزایش یافت. با نظر داشت چنین شرایط ناگوار کشاورزان مملکت باز هم بیشتر زحمت کشیده با استفاده ثمرناک از همه امکانیت‌ها از جمله آب و زمین حاصل فراوان می‌رویانند و امنیت عضوخواری کشور را بهتر تامین می‌نمایند. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با نظر داشت تغییریابی اقلیم تاکید داشتند که هر یک خانواده ذخیره خوراکواری برای 2 سال باید تامین باشد. در ادامه پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امومالی رحمان دایر بر دیگر مسائل‌های
масъулиятҳои муҳими сиёсати давлатӣ андешаронӣ намуданд. воқеан бояд иброз дошт ки паёми пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун ҳуҷҷати муҳими стратегии самтҳои асосии рушди минбаъдаи кишварро муайян намуда роҳнамои фаъолияти ҳамаи сохторҳои давлативу ҷамъиятӣ ба шумор меравад. сокинони сарбаланди ноҳияи темурмалики вилояти хатлон низ паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро даста ҷамъона тамошо намуданд. кормандони суд, шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ, нозироти андоз, молия ва инчунин муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣ ва муассисаҳои соҳаи тандурустии ноҳияи Темурмалик дар толору маҷлисгоҳҳо паёми пешвои миллатро тамошо намуданд. зимни ироаи паём президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст атрофи қабул шудани ташаббусҳои ҷониби тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ изҳори қаноатмандӣ намуда ҳамаи инро маҳз нишонаи ташаббускор будану ҳуввияти вола доштани миллати тоҷик арзёбӣ доштанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари дигар самту соҳаҳо ба масъалаи қадру манзилати занону бонувон дар ҷомеаи имрӯза таваҷҷӯҳи махсус равона намуда рушду пешрафт ноил гардидан ба дастовардҳои навтарин, муаррифию зинда нигоҳ доштани ҳунару фарҳанги миллати тоҷикро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва саводнокшавии насли имрӯзу фардоро аз хизматҳои пайвастаи занону бонувони фаъоли кишвар унвон карданд. ҳамзамон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи паём ба маҷлиси миллии маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ масъалаи беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ муайян намуданд. таъкид гардид ки рушди устувори иқтисоди миллӣ, зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ, баландбароштани маошу нафақа, дастгирии иҷтимоии қишрҳои ниёзманд, инчунин беҳтарсозии инфраструктураи иҷтимоӣ аз ҷумла соҳаҳои маориф, тандурустӣ, роҳсозӣ ва бунёди манзилҳои нав омили асосии зиндагии шоистаи мардум ба ҳисоб меравад. дар фароварди сухан пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки мо бо чунин мардуми ватандӯсту заҳматкаш тамоми нияту нақшаҳои некамонро дар солҳои наздиктарин амалӣ мегардонем ва тоҷикистони азизамонро ба як кишвари пешрафтаву нерӯманд ва ободу сарсабз табдил медиҳем. маврид ба ёдоварист ки тамошои дастаҷамъонаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар дигар ташкилоту идораҳои ноҳияи Темурмалик ба роҳ монда шуд ки сокинон ва кормандони касбу кори гуногунро ба ҳам овард. паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба маҷлиси олӣ ва мардуми тоҷикистон ки тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва радиоии ҷумҳурии тоҷикистон мустақиман аз бинои нави парлумони тоҷикистон намоиш дода шуд, дар ноҳияи фархор роҳбарият ва кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо ва фаъолон бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи сартосарӣ ва соҳибистиқлолии мамлакат тамошо карданд. дар ҳар як паёми хеш президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд ва ба кормандони соҳа ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани сифати таълиму тарбия, омода кардани мутахассисони ба бозори меҳнат рақобатпазир роҳнамоӣ мекунад. дар паём оид ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар соҳаҳои иҷтимоӣ ёдрас гардиданд. иброз намуданд ки мебояд корҳои ободонию бунёдкориро вусъати тоза бахшида 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар сатҳи баланд истиқбол намоем. аз фарҳанги бегонапарастӣ пешгирӣ ва фарзандонро дар рӯҳияи ватандӯстиву миллатпарварӣ тарбият намоем. сокинони ноҳияи фархор ҳар як нуқтаи зикрнамудаи президенти мамлакат оид ба соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқро бо диққат гӯш карда барои дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои миллат нақшаи корӣ тартиб доданд ва паёми президенти мамлакатро дастури корӣ барои рушди соҳаҳо дар соли оянда ҳамчун роҳнамо истифода хоҳанд бурд. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олиро ки дар он самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакат барои давраҳои оянда муайян гардида оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузошта шуд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти сохт кормандони мақомоти маҳаллӣ, корхонаю муассисаҳо ва ташкилоту идораҳо тамошо намуданд.
дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри хуҷанд кормандони ҳамаи шӯъбаю раёсатҳо бо тамошои паём изҳор доштанд ки дар заминаи дастоварду комёбиҳои зикршуда барои таъмини нишондод ва иҷрои вазифаҳои аз ҷониби президенти мамлакат ба миён гузошташуда софдилона кору фаъолият менамоянд. дар раёсати донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ва 18 факултаву дигар сохторҳои он тамошои оммавии паёми президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо иштироки васеъи омӯзгорону донишҷӯён ва кормандон сурат гирифт. омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон низ зимни тамошои паём ба нуктаҳои таъкидии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба вазъи кунунии донишандозии донишҷӯён ва нақши омӯзгор дар таълиму тарбияи ҷавонон, баланд бардоштани ҳисси миллӣ, дурӣ ҷустан аз мафкураи бегона, мақоми зан дар ҷомеа, рушди соҳибкорӣ, ҳимояи волояти қонун ва ҳифзи манфиатҳои давлату ҷомеа таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, иброз доштанд ки ин санад ба сифати роҳнамо дар рушди иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон нақши хеле муҳим дорад, зеро дастовардҳои мамлакатро дар чанд соли сипарӣ гашта ва чанд соли минбаъда инъикос менамояд. барои тамошои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамчун ҳуҷҷати муҳими барномавӣ, сиёсию ҳуқуқӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ шинохта шуда, ифодакунандаи нуқтаи назари сарвари давлат ба рушду таҳкими соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат арзёбӣ мегардад, дар беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд низ шароити зарурӣ фароҳам буд. паёми президенти мамлакатро табибони маркази саратоншиносии вилояти суғд тамошо намуда, дастгирию ғамхориҳои сарвари давлатро барои беҳдошти сатҳи зиндагии мардум бесобиқа арзёбӣ намуданд. воқеан паёми сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ барномаи амалест ки ба саодат ва некуаҳволии зиндагии шоистаи мардум нигаронида шудааст ва сокинони вилояти суғд бо пуштибонӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат барои иҷрои дастуру супоришҳо талошу кӯшиши бештарро ба харҷ хоҳанд дод. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров баҳри тамошои дастаҷамъонӣ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоти идораҳо, корхонаву муассисаҳо бо омода намудани толорҳои калон, насби монитор, кормандон, аҳли ҷомеа ҷамъ омада бо шавқи тамом ба нуқтаҳои ҳуҷҷатии барномавии паёми сарвари давлат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари таҳлили вазъи соҳаҳои хоҷагии халқ, пешрафт, нақшаву дурнамо баҳри оянда таъкид намуданд ки бо татбиқи барномаҳои давлатии рушди миёнамуҳлат ки марҳилаҳои фосилавии стратегияи миллии рушд то соли 2030-ро дар бар мегирад, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ бисёр иқдомҳои неку самарабахш амалӣ шуданд. дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, прокуратура, шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, беморхона, шабакаҳои барқ, бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк, коллеҷи тиббӣ ва муассисаҳои таълимӣ, кормандон, мутахассисон, омӯзгорону донишҷӯён ҷамъ омада ба нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсати хориҷӣ, таҳлили воқеии рушду пешрафти соҳаҳо бо шавқи беандоза паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро тамошо карданд. дар паём ҳамзамон вобаста ба масъалаҳои таълиму тарбияи кӯдакону наврасон, рушди илм, фанновариҳо, боз ҳам баланд бардоштани сифати таълим, дараҷаи касбии омӯзгорон ва истифодаи технологияи муосир аз ҷониби онҳо, таҳкими заминаҳои моддӣ техникӣ ва дигар ҳамаи паҳлӯҳои таълим, ҳамчунин дар моҳи сентябри соли 2026 то 25% зиёд шудани маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнии умумии соҳаи маориф, инчунин маоши вазифавии хизматчиёни давлатӣ, нафақа ва дигар соҳаҳо аз тадбирҳои муҳиму созанда баҳри рушди соҳаҳо аз ҷониби аҳолӣ арзёбӣ гардид. сокинони ноҳияи бобоҷон ғафуров бо дарки масъулият ба нуқтаҳои муҳими барномавии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ намуда таъкид доштанд ки ҳар сокини мамлакат вобаста ба вазъи мавҷуда ҷиҳати ноил шудан ба дастовардҳо дар пешрафти мамлакат баҳри иҷрои вазифагузориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо бунёди корхонаҳои саноатӣ, ташкили ҷойҳои корӣ, истеҳсоли маҳсулот, вусъат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ, таълиму тарбияи фарзанд бо амалҳои нек дар пешрафти кишвар бояд саҳмгузорӣ намоянд. ҳамчунин имрӯз ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи байналмилалии Хуҷанд
дар маҷлисгоҳи муассиса сарҷам шуда паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро тамошо намуда ба таҳлили воқеи соҳаҳо ва пешниҳоди барномаҳо баҳри ояндаи мамлакат ки дар паёми сарвари давлат возеҳу равшан ифода ёфт ҳамагон таваҷҷӯҳ намуда зимни баёни андешаҳо масъалагузориҳоро асоси пешрафти соҳаҳои мамлакат ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ арзёбӣ карданд. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон барои расидан ба ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат фардои дурахшон боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи никоҳаҳволии сокинон рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва дар умум рушди тоҷикистони собистиқлол замина мегузорад. бо дарки ҳамин муҳимият сокинони шаҳри бӯстон бо ифтихори бузург ва шукргузорӣ аз суботу оромӣ паёми навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олиро тавассути шабакаҳои телевизионӣ дастаҷамъона тамошо намуданд. дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ташкилоту муассисаҳо идораҳо ва корхонаҳо барои тамошои паёми сарвари давлат шароити зарурӣ фароҳам гарда буд. дар паёми худ ба маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳунақлиёт, сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, маориф ва илму фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ҷавонону варзиш ва сайёҳӣ, андозу гумрук, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, рушди муносиботи дӯстию ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ибрози назар намуданд. дар паёми худ ба маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни таҳлили нишондиҳандаҳои соҳаи саноат ки яке аз соҳаҳои муҳим ва афзалиятнок ба ҳисоб меравад иброз доштанд ки бо мақсади ноил гардидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ саноатикунонӣ бо сурати ҷумҳурӣ дар давраи татбиқи он солҳои 2019-2025 беш аз 2600 корхонаи саноатӣ бо ташкили зиёда аз 87 000 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шудааст. аз ҷумла соли 2025 400 корхонаи истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз намуд. сарвари давлат илова намуданд ки дар 75 соли замони гузашта яъне то соли 1991 дар тоҷикистон ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ бо 33 000 ҷойи корӣ вуҷуд дошту халос. дар 10 соли охир бунёди корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ аз 3000 зиёд гардид. мусаллам аст ки паёми пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ ҳамчун ҳуҷҷати раҳнамунсоз барои расидан ба дастовардҳои бештар ва саодатмандӣ замина мегузорад. дар шаҳри бӯстон аз паём то паём соҳаҳои иқтисоди миллӣ рушд намуда бо бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот афзоиш ёфтааст. субҳи имрӯз пахши мустақими паёми президенти кишварро сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд тавассути шабакаҳои телевизионӣ дидаву таассуроти нек бардоштанд. аз ҷумла роҳбарият, муовинон ва мудирону кормандони шӯъбаву бахшҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри гулистон, кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии шаҳр, муассисаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг, муассисаҳои миёна ва ибтидоии касбӣ пахши мустақим аз ҷараёни ироаи паёмро тамошо намуданд. паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро дар тӯли 10 соли соҳибистиқлолии мамлакатро фаро гирифта дар соли таҷлили санади тақдирсози миллат 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид. дар коғи истиқлоли шаҳр ҷомеаи омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри гулистон низ баҳри саҳмгузор будан дар ободонии кишвар, тарбия намудани кадрҳои соҳибтахассус ва ба камол расонидани мутахассисони ҷавону соҳибмаърифат бо таваҷҷӯҳи махсус паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро тамошо карданд. зимни суханронии худ сарвари давлат таъкид намуданд ки соли 2026 бояд соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон гардад, зеро худшиносӣ ва ваҳдати миллӣ омили асосии пешрафти давлат мебошад. паёми пешвои миллатро инчунин кормандони ширкати комбинати қолинҳои қайроқум, маркази саломатӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ ва шабакаҳои барқи вилояти суғд ба таври дастаҷамъона тамошо намуданд. дар ин қисмат президент ба масъалаҳои иҷтимоӣ таваҷҷӯҳ намуда аз афзоиши маошу нафақа, зиёд гардидани маблағгузории илм, индексасияи нафақаҳо ва муайян намудани ҳадди аққали музди меҳнат ёдовар шуданд. таъкид гардид ки илм, мутахассис ва тафаккури муосир манбаи рушд ва нур барои кишвар мебошад.
در شهر پنجکین پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور را برای سال 2026 و دوره‌های من بعد معین می‌کند در کارخانه تشکیلات‌ها مؤسسه‌های تعلیمی با اشتراک کارمندان دانشجویان و خوانندگان صنف‌های بالایی به طور دستجمعانه تماشا گردید. پیام امساله سرور دولت در جلسه یکجای مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در تالار کلان بینای پارلمان کشور ارائه گردیده در آن نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت در سال‌های اخیر و سال 2025 مورد تحلیل همه‌جانبه قرار گرفتند. تاکید گردید که با شرافت زحمت صادقانه مردم کشور نوبسته از تهدید و خوف‌های جهانی روند سازندگی و آبادکاری در مملکت پیگیرانه ادامه یافته نقشه و برنامه‌های دولتی جهت تامین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی با نتیجه‌های نظررس عملی شدند. از جمله در سال 2025 تدبیرها برای استوار نگاه داشتن نشاندهنده‌های ماکرواقتصادی، کاهش دادن تاثیر عامل‌های منفی بیرونه به اقتصاد ملی، فعالیت باثبات نظام بانکی، افزایش استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی، بهترسازی فضای سرمایه‌گذاری و دستگیری صاحبکاری تقویت یافته رشد اقتصاد ملی تامین گردید. همزمان در پیام وظیفه‌ها و افضلیت‌های سیاست دولت برای سال 2026 معین گردیده توجه خاص به رشد من بعده اقتصاد ملی، تطبیق لایحه‌های مهم اجتماعی، تحکیم ساحه‌های معارف و تندرستی، بهداشت حفظ اجتماعی اهالی و بالا بردن سطح مزد معاش و نفقه ظاهر کرده شد. اشتراکچیان تماشای دستجمعانه پیام ارائه این حجت مهم استراتژی را با توجه خاصه و شوق زیاد پیگیری نموده ابراز داشتند که سیاست عاقلانه و دوراندیشانه پیشوای ملت بر رشد استوار کشور، تحکیم ثبات جامعه و بهتر گردیدن سطح نیکوحوالی مردم روانه گردیده است. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که در آن سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور برای مرحله‌های آینده معین گردیدند در ناحیه عینی با اشتراک وسیع کارمندان مقامات محلی، کارخانه مؤسسه‌ها، تشکیلات و اداره‌ها و قشرهای گوناگون جامعه تماشا کرده شد. ضمن پیام سرور دولت مسائل کلیدی رشد مملکت از جمله پیشبرد سیاست خارجی متوازن، تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصاد و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافع، حفظ حقوق و ترتیبات جمعیتی، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی را مورد تحلیل قرار داده برای تطبیق آنها وظیفه‌های مشخص گذاشتند. در ناحیه عینی کارمندان تمام شعبه و ریاست‌ها اینچنین نمایندگان کسب و کار گوناگون پیام سرور دولت را در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام مقصود شکروف به طور دستجمعانه تماشا نمودند. اشتراکچیان تاکید داشتند که نقطه‌های مهمی در پیام ذکر شده برای تامین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور همچون راهنما خدمت نموده آنها را به فعالیت صافدلانه و مسئولانه وادار می‌سازد. با گفته ساکنان هدف‌ها و تصمیم‌های در پیام امساله پیشنهاد گردیده به بلند برداشتن سطح اقتصادیات، زیاد نمودن کارخانه‌های استحصالی، فراهم آوردن جای‌های نوی کاری و بهتر نمودن سطح زندگی مردم روانه شده به رشد جامعه تکانی جدی می‌بخشد. در پیام امساله پیشوای ملت بار دیگر تاکید کردند که بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته در این سبب من بعد نیز تمام تدبیرهای ضروری راه اندازی کرده می شود. ساکنان ناحیه عینی با جانبداری از سیاست سازنده و دوربینانه پیشوای ملت آمادگی خود را جهت تطبیق هدفهای دولتی و سهمگذاری در پیشرفت وطن اظهار نمودند. پیام امساله پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز مأموری ناحیه کوهستان مسجد شهرک میران کارمندان مقامات محلی در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تماشا کردند. همین گونه تماشای دست جمعانه کارمندان در همه کارخانه و تشکیلات‌های ناحیه از جمله شعبه کارهای داخلی، بیمارخانه مرکزی، اداره سوختار خاموشکنی، شعبه امانت بانک و کارمندان شعبه معارف در مکتب اینترنتی مرکز ناحیه به شکل عمومی صورت گرفت. همساله پیام رهبر دولت که تمام سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی را فرا گیرد طول یک سال دیگر همزمان به عنوان معین کننده فعالیت سمت‌های اساسی حیات اجتماعی اقتصادی کفیل ثبات و رشد و استوار دولت محسوب می‌یابد. در پیام امساله خود پیشوای ملت بار دیگر یادآور شدند که بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی
از جمله هدفهای اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. در این سمت من بعد نیز تمام تدبیرهای ضروری از جانب راهبر دولت حکومت کشور در یکجایی با ساکنان مملکت راهاندازی می‌گردد و در این راستا هر یک ساکن کشور را ضرور است که صادقانه و صافدلانه در تطبیق این سیاست سازنده جهد و تلاش کند. پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت از جانب ساکنان شهر و دیهات اسفره با افتخار بلند صاحب دولتی و صاحب استقلالی و عزم و اراده قوی سهمگذاری در جریان منبعد معرکه بنیادکاری و سازندگی استقبال گرفته شد. در این روز خرد و بزرگ در اداره و تشکیلات، مؤسسه و کارخانه‌ها و مجمع‌های سودا و خدمترسانی همچنین مانیتورهای کلان در گوشه و کنار شهر گذاشته شده به طور دستجمعانه گزارش مستقیم را از جریان جلسه یکجایی مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که از طریق همه شبکه‌های رادیو و تلویزیونی جمهوری پخش گردیدند شنیدند و تماشا کردند. در پیام امساله سمت‌های افضلیتناک سیاست داخلی و خارجی دولت تحکیم صلح و ثبات، تأمین امنیت ملی، رشد اقتصادیات، صنعت کنونی با سرعت کشور، استفاده ثمرناک ذخیره‌های انرژتیکی و تقویت انفراستراکچور مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفتند. سرور دولت به مسائل رشد ساحه‌های معارف و تندرستی، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی، تأمین حفظ اجتماعی اهالی، دستگیری قشرهای نیازمند و فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی برای مردم توجه مخصوص ظاهر نمودند. пешгирӣ аз хатару таҳдидҳои замони муосир аз ҷумла мубориза бо терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар, ҳифзи дастовардҳо, суботу оромӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ки дар паёми сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ ироа гардид, барои роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд самти асосии фаъолият ба ҳисоб меравад. бо таваҷҷӯҳ ба таъкидҳои роҳбари давлат иброз гардид ки эътирофи ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон оид ба қабули қатъномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид дар хусуси эълон кардани соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро водор менамояд дар самти масъалаи мазкур фаъолтар бошанд, зеро таъмин будани амнияти ҷомеа, суботи сиёсӣ, сулҳу ваҳдат ва волояти қонун, кафолати рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар мебошад. ин ва дигар нуктаҳои паёми президенти мамлакатро кормандони мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд сармашқи фаъолият қарор дода дар татбиқи он саҳм мегузоранд. ساکنان ناحیه دیوشتیج با روحیه بلندی وطندوستی و مسئولیت شناسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را تماشا نمودند. این اقدام با اشتراک مسئولین و رهبریت مقامات محلی، کارمندان ساحه‌های گوناگون، آموزگاران و طبیبان، جوانان و ساکنان فعال ناحیه صورت گرفت. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی یکی از مهمترین سنت‌های سیاسی و برنامه‌ریزی کشور به شمار می‌رود که سمت‌های اساسی رشد دولت و جامعه را برای سال‌های منبعد معین می‌سازد. همسال پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نزد وکیلان مجلس نمایندگان، اعضای مجلس ملی، اعضای حکومت و نمایندگان جامعه سخنرانی نموده، حالت و دورنمای رشد و تحکیم سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان را با تحلیل‌های مشخص علمی و عملی به دقت اهالی مملکت می‌رسانند. مثلا چون در پیام تاکید گردید با وجود تغییریابی اقلیم از جمله حرارت بلند هوا سال 2025 در نتیجه زحمت صافدلانه کشاورزان مملکت صورت رشد ساحه کشاورزی به 8.5% رسیده فراوانی بازار استعمالی تامین کرده شده است. همچنین سطح حفظ امنیت اوضاع‌قواری از 60% سال 2015 تا 85% در سال 2025 زیاد گردیده است. توجه زیادی اهالی ناحیه دیوشتیج که یکی از ناحیه‌های کشاورزی است به پیام پرزیدنت دلیل آن است که مردم به آینده کشور بی‌طرف نبوده در روند رشد دولت نقش خود را مهم می‌سازند. تماشای دست جمعانه پیام در مؤسسه‌های تعلیمی، تشکیلات و اداره‌ها امکانیت فراهم آورد که شهروندان مستقیما با مضمون و محتوای سیاست دولتی شناس گردیده از نقشه‌ها، اصلاحات و وظیفه‌های آینده آگاه شوند. این روند حس مسئولیت شناسی، خودآگاهی ملی و اعتماد به سیاست پیشگرفته دولت را در جامعه تحکیم می‌بخشد. در پیام امسال مخصوصاً
масъалаҳои марбут ба рушди соҳаи маориф, тандурустӣ, баландбардоштани сатҳи некӯаҳволи мардум, таъмини ҷойҳои корӣ ва дастгирии ҷавонон, нақши занон мавриди таваҷҷӯҳи хоса қарор гирифтанд. Паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ дар партави тайёрӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид. дар симои вакилони халқ ва аъзои маҷлиси миллӣ ба мардуми Тоҷикистон бо паём муроҷиат намудани президенти Тоҷикистон худ падидаи нави конститутсионии замони соҳиби истиқлолӣ маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ паём ҳамчун ҳуҷҷати барномавии давлатӣ ки сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати мамлакат дар он ифшо мегардад, дар маркази диққати сокинони мамлакат аст. Паёми сарвари давлат барои мардуми тоҷик ҳамчун раҳнамо хизмат намуда, ҳар нафарро барои фаъолияти пурсамар, истифодаи оқилонаи имкониятҳо ва саҳмгузорӣ дар ободии маҳал ҳидоят менамояд. Бо тамошои паёми сарвари давлат ва шунидани дастуру ҳадафҳои стратегӣ, сокинони ноҳияи Деваштич рӯҳбаланд гардида барои омӯзиш, меҳнат ва саҳмгузорӣ дар ободии ватан ҳавасманд гардиданд. тамошои дастҷамонаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамен низ бо иштироки роҳбарияти ноҳия, сохторҳои давлатӣ, намояндагони ташкилоту муассисаҳо, собиқадорони меҳнат, ҷамоатҳои деҳот ва ҷавонони фаъол доир гардид. Бо мақсади тамошои пахши мустақими телевизионии паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, ташкилоти идора ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуда, кормандони соҳаҳои мухталиф ва дар маҷмӯъ сокинони ноҳия бо рӯҳии баланд паёми пешвои миллатро тамошо карданд. паёми навбатии роҳбари давлат ки ба Маҷлиси олӣ ироа гардид, аз паёмҳои солҳои қаблӣ аз лиҳози муҳтаво ва серпаҳноии худ фарқкунанда мебошад. паём ҳамчун таҷассумкунандаи фалсафаи давлатдории миллӣ, фишанги доимо амалкунанда ва пешбарандии ҷомеа баромад намуда, амалӣ гардидани нақшию вазифаҳои гузошташудаи имрӯзу фардо пешасма мутобиқ ба талаботи замон ва дар ҳамбастагӣ бо усулҳои муосирро баёну таҳризӣ ва пешниҳод менамояд. дар низоми давлатдории миллӣ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати расмӣ ва муҳими барномавӣ буда, оинаи равшани рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву сиёсии Тоҷикистон, барномаи мукаммали кории тамоми ниҳодҳо ва қутбнамои ҳаракати устувори ҷомеаи мо ба сӯи ояндаи дурахшон мебошад. воқеан паём ин санади сарнавиштсоз роҳнамо баҳри иҷрои ҳадафҳои шоиста буда, дар он самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон, нақшаҳои рушди устувори минбаъда дар тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат таҳризӣ гардида, вазифа, мақсаду маром, роҳу воситаҳои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ муайян ва мушаххас мегардад. дар шаҳру деҳоти Конибодом паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихори баланди ватандорӣ шукрона аз фазои осудаву ором ва маҳсули неки раванди бунёдкориву созандагӣ пазироӣ намуданд. дар паём ба Маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, маориф ва илму фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ҷавонону варзиш ва сайёҳӣ, андозу гумрук, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, рушди муносибати дӯстию ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ вазифаҳои мушаххас муайян намуданд. президенти мамлакат таъкид намуданд ки барои таъмин намудани рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 670 миллиард сомонӣ аз ҷумла 159 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ равона гардидааст. дар ин давра маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ 2.7 баробар афзоиш ёфта, аз 6000 сомонӣ соли 2025 ба 16400 сомонӣ дар соли 2025 расонида шуд. тасмимҳои сарвари давлат дар самти болобарии сатҳи рушди иқтисодиву иҷтимоиёт, теъдоди корхонаҳои истеҳсолӣ, ҷойҳои нави корӣ, афзун намудани маошу нафақаҳо нишон медиҳад ки давлати Тоҷикистон дар муқобили буҳронҳои ҷаҳонӣ низ барномаи рушди мукаммалу мушаххас дорад ва амалигардонии он танҳо дар фазои сулҳу салоҳ, дарки амиқи масъулияти шаҳрвандӣ ва меҳнати софдилона баҳри шукуфоии ватан имконпазир аст.
ба таври дастаҷамъона тамошо кардани паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро кормандони соҳаи маорифу тандурустӣ, фарҳангиву варзишӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар кормандони ташкилоту идораҳои шаҳрии Саравшан ҳамчун паёми сарнавиштсозу созанда маънидод мекунанд, зеро дар низоми давлатдории ҷумҳурии тоҷикистон паёми роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳуҷҷати муҳими расмӣ, барномаи мушаххаси давлатӣ ва роҳнамову роҳнишондеҳ маҳсуб ёфта маҳаки асосии он ба беҳтар сохтани сатҳи зиндагии сокинон ва мукаммалгардонии инфраструктури шаҳру ноҳияҳо равона гардидааст. Паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро кулли сокинони шаҳри Саравшан бо шавқи беандоза тамошо намуда, бо ҳисси баланди ифтихор аз давлату давлатдорӣ ва соҳибистиқлолии мамлакат аз нуқтаҳои асосии паём, аз ҷумла бобати рушди устувору босуръати иқтисодӣ, амнияти миллӣ, беҳтар гардидани сатҳи некуаҳволии сокинон, баланд шудани ҳаҷми маошу нафақа, ташаккули иқтисоди сабз ва рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуданд. Зимни ироаи паёми навбатӣ, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои инсонро бори дигар таъкид намуданд, ки ин аз таваҷҷӯҳи бевосита зоҳир намудани сарвари давлат ба арзишҳои инсонӣ ва адолати иҷтимоӣ шаҳодат медиҳад. Инчунин роҳбари давлат ба мардуми шарифи тоҷикистон бори дигар муроҷиат карда таъкид намуданд, ки аз соли 2027 норасоии барқ пурра бартараф хоҳад гардид. Аз тамошои паёми роҳбари давлат дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳрии Саравшан, идораҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, маорифу тандурустӣ, фарҳангӣ, муассисаҳои таълимӣ ва коллеҷҳо аён гардид, ки кулли сокинон ва кормандони идораву ташкилот сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии тоҷикистони ҳамешасабзро самимона дастгирӣ намуда, минбаъд низ дар рушди ояндаи мамлакат, тақвияти сиёсати роҳбари хиратманди кишвар саҳми арзанда мегузоранд ва бо муттаҳидиву сарҷамъӣ Тоҷикистонро ба яке аз давлатҳои тараққикардаи минтақа ва ҷаҳон табдил медиҳанд. сокинони шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд низ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олии кишвар, ки ҳамчун дастурамал барои фаъолияти ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқи кишвар дар соли 2026 мебошад, ба таври дастаҷамъона ва бо рӯҳияи баланд тамошо карданд. Барои тамошои паёми навбатии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар ташкилоту корхонаҳои шаҳри Истиқлол шароити мусоид фароҳам оварда шуда буд. Дар паёми имсолаи худ ба Маҷлиси олӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ибрози назар намуда, самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро барои давраҳои оянда муайян гардонида, оид ба пешбурди самараноки сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти ҳамаи соҳаҳо вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. ҳар як паёми пешвои миллат ба рушди соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар, некуаҳволии мардум ва созандагии бунёдкорӣ заминаи арзанда мегузорад. сокинони шаҳри Истиқлол дар баробари дигар сокинони кишвар иҷрои дастуру супоришҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироашударо сармашқи фаъолияти хеш намуда, пайваста кӯшиш ба харҷ менамоянд барои пешрафти ҷомеаи имрӯза ва шукуфоии кишвари азизамон саҳми арзандаи худро гузоранд. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакатро, ки тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизион ва радиои давлатӣ мустақиман пахш гардид, роҳбарият, кормандони ташкилоту муассисаҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сокинони ноҳияи Зафаробод тамошо ва гӯш карданд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун дорои таъриху тамаддуни кӯҳан дар ҳифзи мероси пурғановати халқи тоҷик, ҳалли масоили минтақавию ҷаҳонӣ вобаста ба таъмини сулҳу зубот ва обу иқлим пайваста иқдомоти судмандро амалӣ менамояд. мавриди зикр аст, ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохилии хориҷии кишвар мавриди таҳлили амиқи ҳамаҷониба қарор гирифта, нақшаҳои судманд барои фаъолияти минбаъда тарҳрезӣ шуданд. пешвои миллат баён доштанд, ки ҳукумати кишвар ҷиҳати таъмини шароити арзандаи зиндагӣ тамоми тадбирҳои мушаххасро амалӣ намуда истодааст. баён дошта шуд, ки дар ин давра маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ 2.7 баробар афзоиш ёфта, аз 6000 сомонӣ соли 2015 ба 16400 сомонӣ дар соли 2025 расонда шуд. соли 2025 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 173 миллиард сомонӣ расонда шуда, суръати рушди воқеии он 8.4% таъмин гардид. сокинони ноҳияи Зафаробод пас аз тамошои паём бо тарҳрезии нақшаҳои судманд кӯшиш доранд
то нишондиҳандаҳоро дар ҳамаи самтҳо афзун намуда 35 солагии истиқлоли давлатиро сазовор пешвоз гиранд. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای رسیدن به هدف‌های استراتژیکی و سازنده حکومت مملکت رشد ساحه‌های خوجگی خلق آینده درخشان مردم تاجیک بازم بهتر گردیدن سطح نیک و احوالی ساکنان و در عموم رشد تاجیکستان صاحب استقلال سهم نظر است می‌گذارد. ساکنان ناحیه جبار رسول با افتخار و شکرگزاری از صلح و ثبات و آرامی پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را توسط شبکه‌های تلویزیونی دستجمعانه تماشا نمودند. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جبار رسول راهبران و کارمندان بخش و اداره‌های نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و کارخانه‌ها برای تماشای پیام سرور دولت جمع آمدند. در پیام خود به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به پیشبرد ثمراناک سیاست داخلی و خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های گوناگون از جمله صنعت، انرژتیک، کشاورزی، راه و نقلیات، سرمایه‌گذاری، معارف و علم و فرهنگ، ساحه تندرستی جوانان و ورزش و سیاحی، رشد همکاری با کشورهای خارجی و دیگر ساحه‌ها ابراز نظر نمودند. کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و بخش و اداره‌های زیرساختار که پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را تماشا کردند، قید نمودند که هر نکته در پیام نوبتی درج گردیده برای رشد ساحه‌های خوجگی خلق و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی ساکنان مساعدت می‌کند. معارفچیان ناحیه که ماه نوامبر سال روان با بنای نو زمانوی و با بهترین شرایط‌های کاری تامین شدند قید کردند که محض غمخوری‌های پیوسته و سیاست معارف پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کشور ساحه معارف رشد کرده با کارمندان ساحه شرایط کاری و به طالب علمان شرایط بیشتر و بهتری تعلیم در مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی فراهم آورده شده است. مرحله به مرحله بلند برداشتن معاش کارمندان و تامین متخصصان جوان با خانه‌های اجتماعی معارفچیان را روح بلند نموده جواباً به غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت ساحه معارف در رشد ساحه و صاحب خط و سواد نمودن نسل نورس و جوان سهم می‌گذارند. ساکنان ناحیه جبار رسول کوشش دارند از پیام تا پیام نوبتی با زحمت صافدلانه و ثباتکارانه در رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی سهم بیشتر گذاشته هر یک نکته و دستور و سپارش‌هایی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام نوبتی به مجلس عالی ارائه گردید در برابر مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی و زیرساختارهای آن هر یک ساکن کشور را وادار می‌کند که با درک بلند مسئولیت شناسی در رشد ساحه‌های خوجگی خلق، تعلیم و تربیت فرزند و در عموم کارهای آبادانی و سازندگی گذارند. پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی کشور این راهنمایی کار و فعالیت برای کل مردم شریف مملکت به حساب رفته سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی حکومت جمهوری را معین می‌سازد. در ناحیه 8 قطار دیگر شهر و نواحی ولایت ساکنان، شخصان کسب و کار گوناگون، اهل علم و معارف، تندرستی، مقامات محلی، حفظ اجتماعی، جوانان، فرهنگچیان، مقامات قدرتی، سابقه‌داران و صاحبکاران پیام نوبتی سرور دولت را گوش نموده برای فعالیت من بعد نقشه چاره‌بینی ترتیب دادند. در پیام نوبتی پیشوای ملت که سنه 16 دکبر ارائه گردید وظیفه‌های مشخص و مسئولین وابسته به پیشبرد ثمراناکی سیاست خارجی و تأمین پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و صنعت، انرژتیک، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی به میان گذاشته شد. در ناحیه 8 جهت تطبیق دستور و سپارش‌های در پیام سروری دولت بیان گردیده تدبیرهای مشخص اندیشیده شده برنامه‌های مختلف قبول و مورد عمل قرار داده می‌شود. سروری دولت محترم امامعلی رحمان رشد و پیشرفت ساحه‌های اقتصاد و صنعت، انرژتیک، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی را تحلیل نموده ضرور شماریدند که در شرایط امروزی جامعه جهانی باید امنیت ملی و رشد استوار اقتصادی ثابت قدمانه تأمین شده سطح و صفت زندگی مردم باز هم بلند برداشته شود. پیام راهبریت عالی مملکت این تحلیل سیاست داخلی و خارجی مملکت به حساب رفته راهنمای کار و فعالیت برای سال آینده می باشد. همه ساله در ناحیه 8 جهت تطبیق دستور و سپارش‌ها که از پیام منشأ می‌گیرد نقشه چاره‌بینی مفصل ترتیب داده شده و کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه بخشیده می‌شود.
امروز 16 دکبر در برابر ساکنان و فعالان دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان و فعالان ناحیه مشجع با درک بلند مسئولیت شناسی و حس افتخار از وطنداری پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری را که توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مستقیما پخش گردید دسته‌جمعانه تماشا کردند. باید گفت که در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را برای دوره‌های آینده معین نموده، اوید به پیشبرد منفعت‌بار سیاست خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصاد و صنعت، سیاحی، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، رشد علم و فرهنگ، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان و ورزش وظیفه‌های مشخص به میان گذاشتند. در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با توجه خاص به مسائل‌های اجتماعی، نقش نسل‌های جوان و مقام زنان در رشد جامعه تاکید نمودند که حل مشکلات مربوط به حیات کودکان، نوجوانان و جوانان، فراهم آوردن شرایط مساعد برای تحصیل، کسب آموزی و فعالیت ثمرناک آنها از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی به حساب می‌رود. در این روز در تمام تشکیلات و مؤسسه‌های حدود ناحیه مشجع از جمله در مؤسسه‌های تندرستی، ریاست کارهای داخلی، شبکه‌های برق ناحیه، مقامات انداز برای تماشای دسته‌جمعانه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری شرایط ضروری فراهم آورده شده، ساکنان توانستند از پیام امسالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بهره گردند. در برابر کارمندان اداره و تشکیلات و دیگر مؤسسه‌های دولتی، اهالی سربلند ناحیه مشجع در 3 جماعت شهرک و 3 جماعت دهات همه با شکرگزاری از امروز کشور و فردای درخشان آن پیام سرور دولت را با اهل عائله تماشا داشتند. پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی و مردم کشور را در ناحیه شهرستان، کارمندان همه مؤسسه و تشکیلات‌ها به طور دسته‌جمعانه تماشا کردند. در بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان، رهبریت و کارمندان مقامات محلی جریان ارائه پیام را مستقیما پیگیری نمودند. همزمان در لیسه کسبی صنعتی ناحیه آموزگاران و خوانندگان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را دسته‌جمعانه تماشا کردند. اینچنین در شعبه معارف، بخش فرهنگ و مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه برای کارمندان و آموزگاران تماشای مستقیم پیام تشکیل کرده شد. در پیام امساله سمت‌های اساسی سیاست دولتی معین گردیده مسائل‌های مهم رشد اجتماعی و اقتصادی کشور، صنعت کنونی با سرعت، استفاده ثمرناک ذخیره‌ها، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، رشد ساحه‌های معارف، فرهنگ، تأمین شغل اهالی و تطبیق برنامه‌های دولتی برای دوره منبعد مورد تحلیل قرار گرفتند. پیام پیشوای ملت همچون سند استراتژی رشد کشور برای 1 سال منبعد خدمت نموده برای فعالیت منبعد مقامات دولتی و مؤسسه‌های ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی سمت‌های افضلیت‌ناک را معین می‌کند. امروز 16 دکبر سال 2025 چون در تمام منطقه‌های جمهوری در تالار و مجلسگاه‌های نیروگاه برق آبی راغون پیام مستقیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پخش گردید. کارمندان جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون پیام پیشوای ملت را طریق آینه نیلگون با توجه خاص و احساس بلند وطنداری و وطندوستی تماشا نمودند. در پیام سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی، رشد اقتصاد ملی، تحکیم ساحه انرژتیکا، تأمین امنیت انرژتیکی و وظیفه‌های مهم برای دوره منبعد مورد تحلیل عمیق قرار گرفتند. قید کردن به مورد است که 1 سال سپری گردیده از پیام تا پیام نوبتی برای بنیادگران نیروگاه برق آبی راغون مرحله مهنت پرمسئولیت و دستاوردهای نظررس بود. در این دوره کارهای ساختمانی و استحصالی مطابق با دستور و هدایت‌های پیشوای محبوب ملت پیگیرانه عملی گردیده جریان بنیاد انشاءات تقدیرساز ملت ادامه یافت. دستور و هدایت‌های پیشوای ملت برای هر یک کارمند ساحه انرژتیکا بخصوص بنیادگران نیروگاه برق آبی راغون همچون راهنمای فعالیت منبعد خدمت نموده آنها را با مهنت صافدلانه، تحکیم ثبات و سازندگی و سهمگذاری بیشتر در تطبیق استقلالیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان هدایت می‌نمایند.
ساکنان ناحیه رشت پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را با افتخار از وحدت و یگانگی و صلح و ثبات تماشا کردند. از جمله در تالار بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه، ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه و ناحیه رشت، مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر تشکیلات و اداره‌ها، کارمندان و آموزگاران و دانشجویان سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را طریق شبکه‌های تلویزیونی و رادیو تماشا کردند. مردم ناحیه رشت از آن افتخار دارند که از پیام تا پیام در حیات اجتماعی و اقتصادی خواجگی خلق منطقه پیشروی‌های عظیم به نظر می‌رسد. از جمله بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، خط آب، اسفالت‌پوش نمودن راه‌های محلی، از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده و زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی از نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد که دوام یک سال آخر در قلمرو ناحیه رشت پورا عملی شدند. در سمت تربیت جوانان به کسب آموزی تدبیرهای زیاد راه‌اندازی گردیده ایستاده است. از جمله وابسته به طلبات بازار مهنت، صدها نفر جوانان برای از خودکنی کسب‌های ضروری به تحصیل جلب گردیده بعد صاحب کسب شدن در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق کار کرده ایستادند. مضمون محتوای پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اساساً برای آبادانی کشور، بلند برداشتن سطح زندگی مردم، فراهم آوردن جایهای نو کاری، تربیت جوانان در روحیه وطن‌دوستی و افتخار ملی، وحدت و یگانگی و صلح و ثبات روانه شده است. این است که هر یک فرد وطن‌دوست کشوری عزیزمان را ضرور است تا بهر عملی شدن هدف‌های سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اهلانه کار و پیکار کنیم. در کارخانه مؤسسه‌های حدود ناحیه لخش برای تماشای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی شرایط ضروری فراهم آورده شد. کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه لخش بعد از تماشای پیام تاکید نمودند که اجرای نشاندادهای آن را سرمشق فعالیت قرار داده در رشد ساحه‌های گوناگون سهم نمونوی می‌گذارند. اجرای همساله نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی امکان فراهم آورده است که توسط تحکیم سازندگی‌ها شرایط برای کار و خدمت‌رسانی‌ها بهتر و رشد اقتصادی و اجتماعی تامین شود. لخش که ناحیه بلندکوه محسوب می‌یابد، مهنتکشان سفارش‌های پرزیدنت کشور را سرمشق فعالیت قرار داده توسط مطابق گردانی روند کشت و پرورش زراعت با شرایط کنونی اقلیم و استفاده امکانیت‌های الوه‌ای طبیعی افزایش استحصال محصولات کشاورزی را در سال‌های من بعد نیز تامین می‌کنند. کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه لخش در زمینه دستگیری و توجه حکومت کشور با استفاده از شرایط آمادگی خود را برای بهترکنی خدمت‌رسانی‌های طبی تاکید کردند. موجود بودن شرایط امکان داد که طبیبان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به مجلس عالی در ناحیه لخش دست جمعانه تماشا نمایند. کارمندان ناظرات انداز ناحیه لخش نیز پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را با مجلس عالی تماشا کرده آمادگی خود را جهت مطابق با طلبات به راه ماندن خدمت‌رسانی‌ها تاکید کردند. در پیام از دستاوردها نتیجه گیری و برای رشد من بعده ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی وظیفه‌گذاری‌ها گردیده است که ساکنان ناحیه لخش آن را سرمشق فعالیت قرار داده سهم خود را در پیشرفت دوچندی ساحه‌های گوناگون و حفظ دستاوردهای استقلال دولتی می‌گذارند. ساکنان ناحیه نورآباد در قطار دیگر مردم سربلند کشور عزیزمان پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری را با روحیه بلند و تندرستی تماشا کردند. از جمله با مقصد پورا رسانیدن مضمون و محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در تالار مجلسگاه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، تشکیلات اداره، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی و جماعت‌های
деҳот пахши мустақими суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро тариқи телевизион тамошо карданд. ҳамчунин дар ин рӯз шабакаҳои радиои ҷумҳурӣ низ аз ҷараёни паём гузориши мустақим медод то аҳолии дурдастарини деҳот аз рӯйдодҳои иқтисодию иҷтимоии кишвари азизамон пурра огаҳӣ ёбанд. паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олии кишвар чун зинаҳои пешрафти иқтисодию иҷтимоӣ ба шумор рафта бо шарофати заҳматҳои софдилонаи мардуми кишвари азизамон дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ пешравиҳои азиме ба назар мерасад. ин аст ки ҳамасола бобати баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва ташкили ҷойҳои навикорӣ бунёди корхонаҳои саноатӣ амалӣ шуда дар доираи барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегардад то пешрафти иҷтимоии иқтисодии ноҳияҳои کوهستان تامین کرده شود. از جمله از پیام تا پیام در قلمرو جامعه‌های شهرک و دهات ده‌ها مؤسسه‌های تعلیمی، بنگاه‌های طبی و دیگر انشاءات تعیینات گوناگون خواجگی خلق ساخته به استفاده داده شدند. در این ردیف ساحه کشاورزی رو به پیشروی داشته، استحصال محصولات هم افزوده شده است. ساکنان ناحیه نورآباد با دستگیری از سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت عملی شدن نشاندادهای پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اهلانه زحمت میکنند تا کشوری عزیزمان باز هم آباد و زیباتر شود. ҳамасола дар поёни сол шоҳиди як рӯйдоди муҳим дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии кишвар мегардем ки он ҳам бошад ироаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. сокинони шаҳри ҳисор низ чун дигар ҷомеаи шаҳрвандии кишвари соҳиби истиқлол паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро бо рӯҳияи баланд ва бо шукргузорӣ аз пешрафтҳои рӯзафзуни сарзамини ободу озоди хеш ба таври дастаҷамъона тамошо намуданд. воқеан ҳам имрӯз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун санади муҳими сиёсии ҳуқуқӣ дар шароити кунунии тоҷикистон мавқеи намоёнро ишғол намудааст. зеро дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, илму маориф, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, рушди нерӯи инсонӣ, таъмини адолати иҷтимоӣ, таҳким ва ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ, такмили низоми идоракунии давлатӣ, расидан ба ҳадафҳои стратегии мамлакат ва дигар масъалаҳои ниҳоят муҳими сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таҳлилу баррасӣ гардида роҳҳои ҳалли онҳо пешниҳод мегарданд. таҳлили паёми имсола низ баёнгари он аст ки дар маркази сиёсати сарвари давлат маҳз беҳбудии вазъияти зиндагии мардум, таъмини рушди бардавоми иқтисодиву иҷтимоии кишвар, эҳёву тақвияти фарҳангу арзишҳои миллӣ ва боз ҳам устуворсозии ҷойгоҳи тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ қарор гирифтанд. тавре пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паёми хеш ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025 таъкид доштанд, мо бояд ҳама якҷову ҳадафмандона бо рӯҳияи баланди миллӣ, шукргузориву ифтихор аз соҳибватаниву соҳибдавлатӣ ва фарҳангу тамаддуни беш аз 6000 солаи тоҷикон барои боз ҳам ободу пешрафта гардонидани ватани маҳбубамон тоҷикистон ва баландбардоштани обрӯи он дар арсаи байналмилалӣ кӯшишу талош намоем. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дорои мазмуну муҳтаво фарогири паҳлӯҳои мухталифи сиёсати дохилию хориҷии мамлакат, иқтисодиёт, фарҳанг дар маҷмӯъ тамоми самтҳои фаъолияти мардуми кишвар буда барои ҳар як шаҳрванди ватандӯст роҳнамои асосии зиндагӣ мебошад. имрӯз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро намояндагони касбу кори гуногуни шаҳри турсунзода низ тавассути шабакаҳои телевизионӣ тамошо карданд. пешвои миллат дар паёми худ ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, таъмини амнияти миллӣ, манфиати давлату ҷомеа, волоияти қонун таъкид намуда, оид ба ҳушёриву зиракии сиёсии ҳар як сокини кишвар махсус таъкид намуданд. лозим ба таъкид аст ки ҳамасола дар паёми пешвои миллат дар баробари дигар соҳаҳо ҷиҳати рушди бо низоми соҳаи маориф низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. бахусус дар паёми навбатӣ пешвои миллат таъкид доштанд ки аз моҳи сентябри соли 2020
26 маош дар соҳаи маориф, аз он ҷумла мактабию томактабӣ 25% ва дигар бахшҳои стипендияҳо 20% зиёд карда шаванд. Чунин дастгириву ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат масъулини соҳаро водор месозад ки барои таълиму тарбияи насли нав дучанд фаъолият намоянд. яке аз самтҳои муҳиме ки дар паёми пешвои миллат таъкид гардид, ин расидан ба истиқлолияти энергетикии кишвар дар соли 2027 мебошад ки амалишавии он яке аз орзуву ормонҳои мардуми кишвар аст. дар маҷмӯъ намояндагони соҳаҳои гуногуни шаҳр бо ифтихори баланди миллӣ ва бо шукргузорӣ аз сиёсати хиратмандонаи сарвари мамлакат паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тамошо карда бори дигар аз ғамхориву дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати кишвар рӯҳбаланд гардиданд. дар шаҳри ваҳдат кормандони касбу кори гуногун, соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, аз ҷумла намояндагӣ аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, кумитаи давлатии идораи замин, раёсати маориф ва муассисаҳои таълимии шаҳр, беморхонаи марказӣ, кормандони прокуратура, суд ва дар маҷмӯъ доираи васеи сокинон паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро ки аз бинои парлумони тоҷикистон тавассути шабакаҳои телевизион ва радиои давлатии тоҷикистон ироа гардид, мустақиман тамошо намуданд. дар иртибот ба амалишавии нуқтаҳои паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон ироа намуданд ки ман ба ояндаи неку дурахшони ватани соҳибистиқлоламон ва иродаи қавии мардуми заҳматпешаву сарбаланди он эътимоди комил дорам. сокинони заҳматпешаи ноҳияи шаҳри нав низ бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз давлати соҳибистиқлол паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро дастаҷамъона тамошо намуданд. дар ҳар корхонаву ташкилот ва муассисаҳои таълимӣ дар якҷоягӣ бо аҳли кормандон, намояндагони соҳиби касбу кори гуногун, омӯзгорону хонандагон ва ҳамзамон намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба ҳар як нуктаи паёми президенти мамлакат дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ бо эҳсоси масъулиятшиносӣ диққати хос равона карда шуд. ҳифзи солимии аҳолӣ ва фароҳамсозии шароити беҳтари хизматрасониҳо дар ин самт аз масъалаҳои меҳварӣ дар паёми имзолаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. имрӯз дар бораи дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат кормандони ташкилоту идораи ноҳияи варзов низ ба таври дастаҷамъона паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро бо иродаи қавӣ, дасту дили пок ва шукргузорӣ аз тинҷиву оромии мамлакат ки тариқи ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ пахш гардид тамошо намуданд. дар паёми сарвари давлат ба Маҷлиси олӣ гуфта шуд ки дар 10 соли охир дар кишвар аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 1300 иншоти соҳаи тандурустӣ ба маблағи беш аз 5.3 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. агар маблағгузории соҳа аз ҳисоби буҷети давлатӣ дар соли 2015 1 миллиарду 37 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас он дар соли 2025 ба 4 миллиарду 300 миллион сомонӣ расонида шуд. яъне буҷети соҳа дар ин давра беш аз 4.2 баробар зиёд гардида дар 10 соли охир 26 миллиарду 300 миллион сомониро ташкил медиҳад. фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, хусусан гурӯҳҳои осибпазири ҷомеа самти афзалиятноки сиёсати ҳукумати мамлакат мебошад. таклифу пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистонро кормандони ташкилоту идораҳои ноҳияи варзов якдилона дастгирӣ намуда барои пешбурди минбаъдии кору фаъолияти хеш минбаъд саҳми худро мегузоранд. сокинони касбу кори гуногун, кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту идораҳо ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи сангвор низ паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро ки тавассути шабакаҳои телевизион ва радиои кишвар мустақиман пахш гардид тамошо карданд. тавре дар паём иттилоъ дода шуд, амалисозии саривақтӣ ва сифатноки он имкон медиҳад ки дар 5 соли оянда ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2 баробар афзоиш ёфта сатҳи камбизоатӣ то 10% кам ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ то 50% зиёд гардад. президенти мамлакат зимни таҳлилу баррасии соҳаҳои гуногун ҳамчунин мардуми меҳнатдӯсти мамлакатро ба вусъат бахшидани корҳои созандагию бунёдкорӣ ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳидоят намуданд. ба иттилои сарвари давлат таи 5 соли охир тамоми қишрҳои ҷомеа ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ин санаи таърихӣ сарҷамъона заҳмат кашида корҳои бузургро анҷом дода истодаанд.
кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ, масъулини соҳаҳои андозу тандурустӣ ва муассисаҳои таълимӣ бо завқи баланди ватандӯстӣ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистонро мустақиман тамошо карданд. Кормандони маркази саломатии ноҳия низ паёми имсоларо тамошо карда барои фаъолияти минбаъдаи корӣ дар соҳаи тандурустӣ нақшаҳои мукаммал барои соли 2026 таҳризӣ намуданд. дар шӯъбаи андози ноҳияи рӯдакӣ паёми навбатӣ ҳамчун заминаи кори минбаъда пазирафта шуд. дар паём ба нақши андоз дар рушди иқтисоди миллӣ, баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ ва тақвияти интизоми молиявӣ таъкид гардид. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар коллеҷи фарҳанги ноҳия аз ҷониби кормандон бо завқи баланд тамошо карда шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳифз ва рушду густариши фарҳанги миллӣ, тарбияи ҷавонон дар роҳияи ватандӯстӣ ва омодасозии мутахассисони соҳаи фарҳангро муҳим арзёбӣ карданд. муассисаи давлатии коллеҷи техникию омӯзгории ноҳия низ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дастаҷамона тамошо карданд. роҳбари давлат ба баланд бардоштани сифати таълим, омодасозии кадрҳои соҳибкасб ва мутобиқ кардани таҳсилоти касбӣ ба талаботи бозори меҳнат аҳамияти хос доданд. кормандони сафорат, консулгарӣ ва дигар намояндагиҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷ, инчунин ҳамватанони бурунмарзиамон паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон якҷояву бо ҳам тамошо карданд. дар бинои сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия тамошои пахши мустақими телевизионии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. кормандони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони мақомоти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дастаҷамона тамошо карданд. дар паёми навбатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳолати кунунии рушди Тоҷикистонро мавриди таҳлили амиқ қарор дода, самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои солҳои минбаъда муайян намуданд. дар ин замина оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузошта шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон дар идомаи ташаббусҳои созандаи худ дар арсаи байналмилалӣ доир ба пешбурди мавзӯъҳои обу иқлим соли 2025 дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид мизбони аввалин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо гардид. таъкид шуд ки 12 декабри соли ҷорӣ бо ташаббуси Тоҷикистон дар ҷаласаи ҳафтуми маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба муҳити зист қаднома доир ба ҳифзи пиряхҳо ва криосфера бахусус дар минтақаҳои кӯҳӣ қабул карда шуд. бо ташаббуси дигари Тоҷикистон қадномаи махсуси маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ қабул гардид. илова бар ин ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардидани ёдгории мероси фарҳангии Хутали қадим зимни иҷлосияи 47-уми Кумитаи мероси ҷаҳонӣ дар шаҳри Париж баёнгари эътирофи ташаббусҳои Тоҷикистон мебошад. дар ин баробар 12 декабри соли ҷорӣ бо иқдоми Тоҷикистон қадномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар хусуси эълон кардани соли 2027 чун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ қабул гардид. пазируфтани ин ташаббусҳо ифодаи эътироф ва дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ибтикороти созандаи Тоҷикистон оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи глобалӣ ба ҳисоб меравад. бинандагони гиромӣ, барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд. хайр, таҳсияту хонобод бошед.